ewie mu nkrofo no ye be fa wo zaalom ye be fa wo jefi ewie akire no wono odi Kristo ba ye no na wo sa to nipa ene awofo ahwefo nya abata bi mo dwa sasa ankata no mu hia no dwa so ye be di hu nkomo na wo jiji sa Kristo ba ye no ameni pe bi aya akwadwefo ameni pe bi se ko se obede no ho ontimi ne no ho enwoma no trese Kristo ba ye enchurch creativity say yen trans yenwene yemfa yensanye bibi yemfa ideas bi mla da bia ye nyame beye enya hwe yo jamane nka oh we de yen aye di mu a nyame som no nchirachire maburu kura se kwa yemfa so mo ye bla bla no a be kire wo se bo ane se when you do ma me no papa atem na mo se Kristo so mo kura kire se obi she da nya investment won kunu nya adwuma da bia ye ntutu so dudu dua ne bafu ne twa ne bafu to abodo no gu nsuo nani na da kire se ene de nsuo to abodo no gu ma na de ko wonso ma no pay Entrance University College of Health and Science. I say young country so be akwa kosua de yesu apoma de sua. Won mo ntai ana wo se opa. Ade ya ne se obebo ka twitwidie kapewa akosua de wo sua apoma. Obawie certificate ya de be ma no. Wo de kopa adwuma ye so enyimumem. Ya nyintum ebasa obre kwa. Na Entrance University College of Health and Science de e chairman Tobinko ana wo de apa. Tobinko group of companies en sanu adwuma baako eno no wa yehwemu ye emu do ekofom adinti o ma wabofra na obakosua de wo a obre enye kwa ye ne kwa menkum suapon enenam kwa menkum suapon ye de etam abo wodum de ano to won ma certificate a eya ne mu do epa bra besua de 2022-23 academic year me no ka se Ghana Tertiary Education Commission one majiatum yahuma ni 0509 086631 0509 086631 ofayenya yebejosum Isaac Paint Enterprise eye paint mu akukudam se wo ye fiewura wo ye busuapanyi wo ye event organizer na wo pepenti papa e dia penti wo dan no enkoto ya anu de bi na ebe yoka ebe hoa enche ensuo guso be no na ehu emfamfa so omlo ye emulsion paint oil paint DTM semi gloss satin eggshell and flat ye waterproof paint concrete sealer stabilizer paint ninya ye obi ye ukro from tips dan mu ehon ye wa ye adwuma kro from tips dan mu de terms ye controller house ye ne kafam ene boso Dr. Zeman 0243 97 57 56 0243 97 57 56 Isaac Paint was a painting akukudam ye kwa ahoma no so na ye nye wura samse ditieku akodi nkomo na no pay ewiemu nsachaye akra wontwafunyi encheye miwa monyamfo otimenka memwate mwakwa aba ahaya jenkwa 101.9 kasafidie so Edia na obenfu na joso mi wura na fie ye boko de ye se de obenfu no de me de ama wo na mi adom bibia boko aja yesu awo odin ze me postu ko ye platform bia omo postu ta question no afedi aba for mama fans pa se de me na me ye oh wadi gudi yo ya ba besua de bibi wo ho ene de wo kire ye wo na de tia ponto ahodo a ye hwe ni mo fa me ye bla ewiem sacha ye no so me da na makoto a etefu omonya bre ene atache information centers ahodo a efa dwuma de ni nyina so ye da omase be chia wo mo ni amom happy weekend so mo mudi o ma woda na otwi mu ene na otwi awie ye your mom happy birthday enti ya kwaso ya hwenne ochina ene na de chinye
and the Aviano, ebe shati, na ebe boa body more than our Ghana Pananina. One of Ghana tipping from Mudia, Omonia and Sune, Aviana no bedding, temperature and 37 degrees Celsius. The answer or any organ 50 from 35 degrees Celsius. And I want to walk and I fall from so about 33 degrees Celsius. Maybe I tipping from one no more, Aviana bar, and it should be anyone apart from Miaka Clear be a war, Northern region Tamale, Yendi, and a Bimbilan Potamonomo. I'm so in a area. We are dying, Memenda, and then the question that day. No, one more Northern region, no. Western or Boga, Henfa, no Gina ye. Juno, and should be Besania, ko, because Yada, and no panon, and I am no consider the Sunum. Titone or Bogan in a Bronco and Potamono, and soon no bed in pa. Area Yababa Ghana thinking from Ghana thinking from so and few areas and as a Miaka Krebi a war Ashanti region any Kumasi. In so no being a Google a Hamaye. Then Mumcrun so a chap Kumasi when she had there caught a bon and then a half for important ones so any ye. The San soon be the Google Honomo. And then so no Miaka Krebi a war and a four from nature and on a war a same memo on a water and then a bottom one so a benebi. If we be ramen men in a question that day. Membendano, Wama war Ghana film on a war and a four from Munina, ye. San saying, Student be a betoire, and no bed in Amaye. And from a bewom and a grad so a bewom. Sanson and question dance, one I walk Ghana and a four from Titu and crying. Takra de any the Kakahonina, a back eastern region side one or so. I'm soon in a year. And soon so every Sunday. I don't know about Saber Kumasi and I have a top friend, and then Miaka crab a few areas and I have training concern against you. But never made that year, I bet to aqua chili and then a question so Kakran's was answers. And the tearful and suka crack a honma, a book now cheery, am I? Miren Munyamfo anopai ajenkwa from the tea for bedase se waje brenia da je na wotwamfo ni dia hye efa wiemu sachaye no yakwa yanim no bibia ebesibia no yagidi se obama ye ne tea for yaso ate odonfo ron ka ho na wotwi awieye oni ebusuamu ni nya open for me that's it. When we for some said you take when you are na kodi nkomo na ewiemu ensachaye wotwa mfonyi e de akyereye mamen come for Dank Herbal Compress Limited emfa emam Dank Herbal Compress Limited ya ye ka ho asemu yi eya asoye a eba ya nsa edwumade di a wono mfa eni agrokra wono mo besa wo yade amoni gie no awie epeyopa enunti enei wase yanka nje ose uyo bi a prostate be ma dwunso how na etete wa wodun so a wonhu ofeso wodun so a na ayetene e de amawa wodo ni be che Dank na aboa se oba be ma awomu nsem na ayedene e de amawo bla yenhwe ni pedua ni mu na wo how bi e wo ho a e ma awo no e ma no yenyi emfiri ho e ma ho pressure e na aba so diabetes e siche yade ni nyina no yebetu ase ama wo ho atom be ma untimi ma omu so waye mre ewo empemu a eno so yebeboa na wachira wo naso halitosis obu a wakasa na nanum eyi enka obekasa na nipenya ekonachi bra ye wo ho duro ye wo haw na aba yebeyi e de free ho typhoid fever etetewa yade we mekasa wa eba oso a wanhwe abekasa dua ene abowo enso nyenye dua ni nyano Dank Herbal Compress ewo ho so obetu asem hepatitis B, C, Z, Niano, Obaya, Katia, Ibituasia, a stroke na tete war, Udisia be an anwaka, Niano, Ebusia, Oba, a Yababwa, Nayetu Asia, Ubisas a Dank Herbal Compress Limited, Yawa Hen, Yawa Petit number 2, Petit number 2, a 1 year war, Yabe City Life Hybrid School, City Life Hybrid School, over Freya and Paying. 0244 017556 0244 0175 56 and also 0266 59 33 30
ofeyenia yebejo so wami for the wema tobinko ensa no adwuma ensunsunuo sonkokra wode abadwa so ensunsunu gumu ahodo ye wo hook and thread worm pin worm na tape worm ani nyina mu no na tobinko aye ho aduro sonko de aba wonnom sa huku ema ye ka ho asem yi wami for the wema ye ka ho asem ya ye huku ema ebe hye no ebe kunu kra thread wema ebe yam se pin worm and as tape wema ni nyina no ebe kun won mo amwade ho uyo bia odidi na adwanji anje ya wo asa obefe edo eda nchen a wo yefu ayekutu wanu yefunya de aduro bia enko eba ne sa kai se ensonso ene edi sa nyambransem no de akire wo na unya wemi the wema wo ha unya no eto atwa say your pharmacy chemist over the counter medicine ubenya bi ato food and drugs authority so ade edwumedie no atum furniture kewu academy room castle ye bia ataye ni bi ho sa wo to ba akwa na wo to dodo na watu akwakoton no eno so akonya ewo ho Frazel 246 45 67 18 0246 456718 0540124852 ofeyenia yebe jewosom Mystic of Open Eye Church bibiman suma the Gracia Prince Mills wada anom na eno ene nei oba ba kirewo amu se wo ye bibini na wo de bibimemu kwaye tu mu a ni brand usini hama atwa ho ahia nyame ye wabro eno na ye hu na da bia no abibifo ye ntumi nkoye nim no sanse di onyame no wankasa kura no wo firi ni pem di ache ye se nye da eno nye de biom wa de ayebasa usika semo sinchase obeso otukwan wa ya emfa eno na Mystic of Open Eye Church sebra na omiye wani na kwasia da bia no ye som no mienu ahoma na che no na kwasia no pa no sia no eye meditation ye dwudwin wo twedi ampotumi ede ne kase yo ho anopa no wotwe no wa ye nchechire mu dopa ede amawo no akire wo se ebunu ana malaria chew na no wabibiduro no ma enye bone wadwuma no a enkoso no ebu okwa enye obi na eye wo wa no ma bia hontutu niye nyinya no ye be kirem eda wukua da so wotranse na wona ohia mo oba na ase nya no woboa wonum na ubisa se Mystic of Open Eye Church ewo ye wo Tlede Junction oboase kwantempo no so freye 0594 226084 0594 226084 0596 083961 ofrenya yabejosum Gismo Herba yes a clinic in the bottom na said way ya kan wasem yi Ghana fo asum pa isanse wonum ye no e de mfaso de a wope ebre wonum faso ni bi ni se e bia na asitua de etetew wonum a ebeko ukidney wo sa abo aka cancer HIV fibroid ulcer na ayewo wedi enani onsa bi begu ho asa wedi enani num Gismo Herba ebeboam sasabro nkotodwe waposo nya bejai obi wo ha sade adolin se twom wode ho wa bi anyi nunum bi na enan sade no migraine ye fa na so ben utitwa gaga hepatitis ni nyan ye tu ase ama wo okokete so wontumi na udu so mu nsem ha pa awo mu nsem se na wode no esitie to se sa abredie awo aba nenso wosi akwan bi aba ni nya no ye beboa wo ben wa ye mre wo mpem nam yade bia no ye Gismo Herba clinic in a bottle and ye de ebrewo bibinia obefre 0244 78 1835 0244 78 1835 raze 0549 226084 udu Tlede Junction now free anabra agenkwa FM fidua mu oba Gismo Herba no afia chia brodua wa ha obema wonsa akabi na odi akwakosa wo ho yade ebebo pa na Oil Group Incorporated na eneyi wono se otwedi ampon ayebi e de ama Mountain of Wonders wonya mfinhia pol enafom ekra the sayo sunti Oil Group Incorporated say omu gina sa kwanya iso na wonma da wotwedi ampon nyankopon ase e won pempenso a Ebenezer wode Mountain of Wonders aba abedrum na eda no be sha ase busumi isia ne de dikan kosi ne de toso 9 1st June ekosi 4th June na every 1st June kosi 3rd June no yumedie ne be sha ase
enwumre no 9 akusi enwumre no 8 4 p.m. to 8 p.m. the dano a eye 4th June no a ye di wie dwumadi na ye kwasi ada ne de e be hya ase anopa no so 7 a.m. ene be hya ase was of opani adwumadi esi na so eye prophet TK Samuel on adwumadi ni si na ase na we bisas se adwumadi no be koso e wo hen Kumasi Ebuakwa Macro na Kisa Junction enkawie kwantempo no so eho na adwumadie no ebekoso nsenti da so no oyi free odifo Samuel no ma edikan etinso yimu dumie no kosi dumiensa 1 Samuel 7 chapter 7 verses 12 to 13 eho na oyi free na asem wo eye Ebenezer oboabo aha no de aba betu na akasafo bekasa odwumadi asibi Dr. Mark Amwaten USC Prophet Francis Ajema USC eni nyame asofo ma ne memma kentra hwam a won nyaado ne wenyam ebeta adwumadi echi na dan de adwomba boot se de nsuo ato abo no asabe funu enti ya abra na bibia enkonka kai say 1st June to 4th June and Oil Group Incorporated say Mountain of Wonders hooray one manya mfisia etu frey 0240 18779 0240 187979 0242 1821 na yenye oso Skin City Laboratorium say enei wedia de yensem fantu kwan obi dadao so obetimi akosra wedia e de etukwan edi pa ena ayowo na wedia no ho woye kokko a yehunu se woye kokko woye tuntum a yehunu se woye tuntum mesrawo okokko no ema bibi emeje emoso wutuntum no manyenye blue black enu de ye wonku ni se mna papa ebeboa wo na nenso obeya ye wakwa we die no chese awateta so awo ye ho hwea enyi ye Skin City Laboratorium ene ye ma osa akonya no se bla na ye ntu ase ema wo ho ento enunti ene ne ye kanfo na ye de ama wo ye wo Tech Mazima affordable housing main gate hwe animu pe eho na Skin City Laboratorium ye bie ultramodern spa ye adwuma ewo ho fra ye 0248 936297 0248 936297 ofra ye ne a ye beje osom ayopei nana ma boachewa minister designate aka maye pintin waye krado de obokata musem na poso wode emaye nana eduana efie bokode obade adaw Roma adomne ahumobro ya ne kurekura yen okay ya sori ya benku ade na chese eye ni da so nso ho maye ani da so wo ho eye pa ya kache nso ani da so ho ya kache nso ni nyem no ani da so e wo ho ana da oboka temu sem jo menim awofo no bi chese enwoma no ankoda no sua school no titu nkoda mu no ebi kutie Kristo som sawo ase enwoma no abakose enwoma no bi kire se Kristo som ba ye no omudi abedada ye Kristo som ba ye no ama bibifo ya akwadwofo papa sansi eje bibia me nyame se nyame beyo Kristo som ama ehu aba beto ye so ye ntimi ne ye ho eje de wo se ye yo Kristo so no ba ye no eju ba bi ko anya ko fantitimu e de aba ase wo se me suma me fa mitimo ho wo se me nyina ho eno ko adintitimu aba eju ba bi kama krashe mama ne won ho esa ena omusi nyamsom na nkasa no enchire creativity enchire critical thinking se wan kasa wasi so obetimi abo obla batoto no ma de ye duane befu twane befu o nyame beye o jama nenka nyame na bobra manipa
sa ti awofo no bi chese nyame na bobra manipa ni nyina aka ho minim se mpanifo so obra no warabo Krisosum de nyame na bobra manipa samu asa wo ya na sa anye ya disi nyame bem okay nyame de time bi owum na se na me wo kai ngumesuo na mofa ne sua no me de se na obobo so ye ne abra so de a yesua ye ene bia ene dia aba na sunsun ya ba mu dia fine esanse ye ne abra so no minim se bia de omu sua de eni esuasua ye bi na omu so nyina ba beto na sensa kire bia ba mu ma ye kire wo mu no ya bakwasem no mu sua na se arami ya na se ade ye me nwanwa kakra ne se se de wo kan esuasua bi ye se Kristo so no chese ba ye kwa na ye ne yesom abibifo ne ye we nyame sa nti na se Kristo so abeyi we nya firi ho nti enso na ye beka ne se etesei because obi a sabre no som nananom so beka se ene so ba ye ama ameboa no ana e ya mpa se Kristo so ba ye no ama ye timid ehu ahye ye mu ye ntumi mo ye ho so ade no kura no oba na wosi nyame afre no a ye mema se nyame bi amfre wo ene na sefo anti sa new textbook class 4 for the bia abawa se no na abawo aha eno ma omu site ye ni bi wo mu ha ye betumi ye nhwe wo se awofo no bi na kan na wo huma ni musoso negative effect of Christianity missionary activities. Was say religion is a major cause of physical conflict and doctrinal disputes in Ghana and the world as a whole. And no baako say ye can doctrinal system and I say dispute ya obi so esubona ye bon this you do ko Jordan say ye nya Jordan kura no a yakopo fin baby a na de wagina ho eno da beboa obi so mi de begu bonsuam na me de apetepete so wo yes da bi why de petepete so no have you nko bi da this ni nya yes a doctrinal dispute na ewo mu no etitu baby kura no a so obi awale na ile kwa so foforo ni kun kwa so foforo a ni nya ye nyamsom ne yesom so gigire ni yisia bon na awade no na egu we so me ba no de me ma na presby be ma no so se me ma na methodist yani yan church nti say we se me ma me ba na ko JW Yehoafo no ba won to be we se da bi me de be pese me to aba eti akora na nyinya enu hwem so aye no kre pa eno no ye ba ko a awofo no site say ekutia Christosum or ba ko so Christianity has led to an increased poverty na me be yo no na me ka ho asem no nyame na hire nipa na ebe ye enti adwe na kwa ye say the moment ya obesum nyame ne de ye di wachi so nipa na dwuma bi kwa no wo ya wo nyere ne nsam enye ne din and or say some religious doctrines brought by missionaries creates the sense of fear and timidity. Etu so for kra na na usagu wa so mpedi kra na akotokoto asam kra wo se kire wadwen wo begusara so dem kra no a utimi misa sa doctrines ni bi che say at all cost defend their solid no and na doctrines ni bi so edi hu hye ni pem in the way say yes we ade we say kan e bi adoye kra wadoya wo ye se so ya hwe yie we are here before betew any nyoma be I say religion creates an avenue for many tricksters charlatans to parade as men of God to fleece the poor of na say you no kwe and nti na me ka say me pe bia ya asole enti ni nya no ya de a wo koye Facebook page no agen ko efe nkoma sen 101.9 Sansem no eda ho was most religious groups discriminate against women in so many ways and then you can say baby be ka che say wo ba de wuni akwanya bia say wo gire ni pa nim akanya me asem
What much de cry? How dare you? Who born dog? So about be church. Obisi so. Oba so ye nipa. Ye man kwane che se hu baby a ade no ankasa ene nam. Enti wonu che se sa no wa we nya no. Omo premu mu mani nsuesua sa no ma we. And was say many politicians in Ghana use religion as a vehicle to cause disaffection among people in a bid to advance their political interests. And also, you know, and now know that Baumianka so no come Methodist. Baumianka so a Methodist. Then we with your small woman, so I na or soon be a percent this year. And I'm just say now you are Baumianka so a Methodist. Was it no brigade? Answer me say or no a Methodist. What kind of Methodist for one year? It is that come be. Yes. Be boom. So all said the assembly city. I go so a Methodist in Newcastle, so none can move for India, sir. But Mujakra still a cremony. Don't one so a bed day, a better that you'll be a bomb powder. Yes. It's the days open so by Yaman, so bet me a so be a crack. You conquest any be a sorry back. Okay, a crack. By a tobacco. No, I could say a crack. No, I could baby. We are sorry about it. Baby, almost I can, yes, say, woman to know, I say, religion in Ghana does not encourage creativity, invention, or critical thinking. Now, we call critical thinker over there. So for guys about it, so when you saw, all said that this here because of its conservative or static nature. Yeah, them. They are them quitting or you know. So all said this here. Yeah, doctrine there. Uncle Phoebe from one time a while. What is the son you was at here? Uncle Phoebe from one taste of Baby one, so you be so for the day. Me son Diana Ababe in what you worry. Me son Diana catch you what in granted which. Inti, we are no man diabano. And now I will forbid Christian community beach say, as a bo Yameson Adapa. Nti nakafo eni saa nwani fridwa so ye be di hon komone hon komode ene na wo se mu di pan esan se saa naka on se na enum hodo mu se hon se bi so de ye ebre be to dwa se etumutumu di ene hon se bi aba kopie mu no eno so ya be cheche school e bi anie hwebuku yi ehemfimfim pan o ehemfimfim pan ya wa hwe yi a se obebia bie no we call it in fimfim page wo ho enti no enim ko bie to a hu ehemfimfim na sa ne menyina ewo mu se na ye mi sa se de krata na o ka no ekwan bi so no sa na tie ana ye burusim ka adua na emenso so de mu se wo se ka bibi afa Christian missionary one activities ho enti we wo se negative effect enti se ne na positive e wo ho o ma twa negative say that you awofo no nsem mo ka se enkura ni susa ti se we to ni team say Christosum and church creativity critical thinking akura no be fa na ye mi say Christosum creativity critical thinking na cause media or see negative effect in then positive no ho no say e wo baby ade no man hwe eno de ensu ni positive no ho no na what change negative enti no eno nche se chinchina akwa no go fa negative na mfa mba ne bra ade de wo ye kire wo ma ye say balance ye kan enyi obia na ye kristoni e wo school ni mu enti se ne ye o mu didi wo sunsu nani ende e fa ndo e ye nkwe but wo mu cheso mo ye a Christopher our phone and say topic say na yenyi film cause say wo kwache positive nzo so a e fa ba bia no so mo a udiri kwache positive nko a na wonya negative effect no enti wo mo kire de ene na teze yenyi nyina mfiri board me say na teze aka bibia ye advantage and disadvantage eba enwomesua de yenhwe ni say all the stakeholders in education, you know, I said the awofo ochirechire ni aban ene timemfo yenya said fine woman say Christosum enche creativity enche critical thinking awofo do ba no go fie no ade na wudu di hye ni mu what you say because me menya instance bi a me ni obi di nkomo na ya aforebo ho
ana mi bisa se me sode ano pasa me ba asole aba be bobi afode ana ma plan se me ba afode na mi neighbor no amene ne tiba hwa no mamunye metimi di se sika no amma no na ma ja afore bo wo se yenyinya me die kanen. That was a answer minya ye say we bo wuti mu poso di benya mi tifa benyame na je neighbor no ofie na be ko be na se wa bia no wa besu no bossa the fact that we bo wuti mu so di ko benyame no was fa benyame anya nyame adwuma na hweyo na nyame adwuma na no ne de ehe nyame adwuma eno ne de ehe eni de ye kwa asole sofu preach ni atodwom ni ade correction da ya di ntutusu dutu ya kenkan bible ni abefi edwe na sa de we no mo dia ba de usu hu se nyamsom ne de se ne wo ka se bia me cause nyamsom de ba bia wonam bia nye asonda mu nko asa be kwa asonda ba ko gina kotonyum akwa bo afode na eye se nyame adwuma e na wo ye ye ka se ye nyame adwuma ba bia wonam bia ye nyame adwuma me de gidi sa bra na wonam na akoto se ekomudi wo bia e bia osra wade watoba ha wa amwa na e bia bibi betimi ato no cause to da obi betimi akwa akobokro no nanka onyamwa keto bia de audition na num adie nti na wakwa ya de a enye ne ebu na tan so enipa boni unu sa ha edu kosi ada na wankwa asori aye bonsam tio opa uwa ha kosi ada wankwa asori ade chi na wocho be bosome oya bonsam senso uwa abrutre ana we ye fro kosi ada waka cho sai ho ye adwuma odi ase itina wubisa se nyamsom na ni se nam se ya sondem senya na obi kase yese nyamsom ya akoma mo se akoma no nso ase akoma ni mu nyina ase na he fana odi nyame ehye na sa akoma na ase e wa akoma imu enti ni nyina ka encheche ya ye ba be kire obo kire nkwala e wo school imu ye ka ne sa de adi nyina ahye mu bi enti minimum obi a na wo ye defo na bi wo nyensem pa ne bi wo nyensem asole for once I drew for the boss I free form children's harvest men's harvest youth harvest women's harvest mini harvest wa ya best sense ladder na afodi bi ebubu bia nipa no ye chairperson ana chairman do be no to form ese woni yemfi no ese ka kire no correct. Oh, tell you, oh, yes, Metiasia Pan. Metiasia Pan, baby. And Roma yet, why ever fino? Bien fino. Now, I saw the more so for the European way, but bra. Mini pano. Intimation in crime said that for Senyaman or Sampia. Meaning, said a macro, but to move for some casolia. Or Munha or Moon Jutras, or say, or Quack Pem, one was sorry, no, and Muni Pebby. Ekrabeka say onye ni sika odi ye dey wanya ne dem waka to so wanya ne dem wanya ne dem yenya ni sa afa na ebi ekuhudo ye beka say project esi enimi we ye esi enimi e wo se ekoye we ye hie sika ne kra enso on se kane asafo no afode na omobo se ne na adoye ewo kane asafo mu chese ehumobra enani ho saa o cause kane no asafo no anka setimi tu ne ho si wo community bi na wo mo akọ ye kwakọ ye wo madoye obi amesere wo butimi kọ ene anwema ya kwakọ che ena asafo no de bia project esi na ni so nti no wo no sika no kra nso no ene wo de bia kwakọ ye adoye nyame adwuma kura wo ti bi dia ko nyamesam kakra mpo no meka se eya na ye din enu du word me wo se no nko ahwo for the bokura koso enti say no ase ensafo no de wo bia ye bibi ye project ye we nti ama o expenses aye kakraka ena de se wo mo ye de bo afoforo no se ni wo bio enti uti asafo no na se o kakra wa wo na se bibi awo o de ye nyame adwuma ko si tofom wenyu obi nka o wenyu obi mwa ma men kan se mu bi na asombi na ba se penifo committee omu pe bibia yo na ediska bre
asafo no apart from correction ni de be baba na obaako ye se nie omumpe kwa bi mfa so a omumbe ma aso mani bi akosuasua insanu dwuma bi se bi a pano bi kura asa no a ma be baako sole ya ne yemfo bi nkosia pano no so oba no gya aso na na ye yende wo de fanso de na kosua oba e wagya aso no wo adwuma kura no wo ye wo di sabla bobo ne yenkofo ni nyame adwuma yen bia abla bobo ne yenkofo e be kofo kofo be kwa kosua adwuma wona ho yes but what say wo di ni kosua no oba no wagya aso no a desa so na boka but aso no momu di ahwe so obi nkoya adwuma mfa sika ma aso no desa bi so bi gya aso na de be de bible aye no mo be yima de ama me and $7 $7 and I said, Pepe, we are no. Instead of what man can cry to now. Uyam ayekro anase emu kekao uhia amuzuke uyam tutu anase emu samfono uhia amuzuke wayase ya oya anase uwa fichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247 776743 Abusafo ya da mo ase ya sane aba ebio nana na poso ai we dey tell kata bia na me fa ni me nsem mienu dey asode na no pe kata ma fa me dey ebrasuo daily guide kata na odi ora fa di blay aka ni dwomtani ma MPP am jokori ni mfo nyina to ha no me say na ne ho nsensema na wotwi mu asai aba be to dwa se GMPC adwumakuo no ba pai wodi adwuma na hya ne nsem e na ono a ne opese wo ye na deal bi asese woni South Africa mine oil company bi ya chese ahwe yo man babo ho kanom e na krata de ho nsema ba ba be ya no chese onitri mu poboni bia wono wo som Ghana enunti no de wo ye ne nkrofo ekeka ho nsem no enya de ete sa na krata abama ne se doche se de wono ene actm se acting chief justice ni nyina no eye opania wono ene se wakona ho megye mu na se be ye akonwa no enampan ko se de aboni din ye beje na tumwo no ho nsensem na krata de abaye a wo je say judicial service ya dia staff no eco strike krata e de abawo hanu musem na MPP amanyoko no na krata e trese Wa pesa otu franka ama amanyoko no wasi nominees no eyade abetu 50,000 Ghana cedis wo de ho nsem bi so aba e wo krata e nim hanom ya chronicle so edi bi aba na wasi akra commando na chese enkramantam so afo ni mfonyini da hanom ene wahehya no ho se pompom fe firi tisu kosi ne nase e na wo bo amanese sen ye di kan aka no eyade adedowe wonom abra e wo enkramantam ni mu na nipa bi so esi akire ya ensonso de wo mo to hye wonom so titiru sai bi ahya so dem na mo ya sore mo to nyomba mo nsem kakra mbatia ne se pam ni atiesi mo so ebo wo mo eno se sa nima na mo nso so eno nti mo a mo ye sa nima na munyai esan se worum ebehwe se emra ne pepe yom ebetimi aye adwuma empo bi tietia amra so a ekwan todo da hot message edi onia no efa so na owura fedi blaze mfonyin da han mu se eno so ne ho nsem e ope 2 3 and 8 ena wo che se GMPC ahwe wodom a owo no nyese bia wo ye deal bia ebetimi de ohawo abra adwuma ko no enu nti omanfo afiase ya ka ne ho nsem yempam ne anyini dwuma die emfini nsem no enya de sansam no krampo no otie na nkampese wayo na daily dispatch so edi bi aba wo bo amane ya wo twem center national monetary fund akasa ya wodom HSS say the program no a wo ye titiro mo ebo Ghana amia jan na so no wodom to no maye pa wo mu gina brane enu nti wo mu dwumade enkowiye no na Ghana esikasem to twe ye ehwe ase asanso apaja na Supreme Court na krata eba mane se owura pesa white ya tonsa e dia frɛ no ya sama no na no akwakoyi ne kan ni nyina no eye anano owura je chikwesin court asenie ye odi ye
Emma papa yi asem bi a wo kire se wakoka no enya sam keto na court afa se bra brante bra na be ka no court dem ha no mi say na yentie wo nsem a wo eka ne bia no ena no pay Daily Dispatch de abam na dia me de sori shokra ye Daily Graphic so ensem no dodo no ano de aba wani me ha no mi say na obo amane se wona a supply enuane de ma schools ahodo senior high schools munya bi edie no wo mo tese musika akam ache enti won mo esre abane sa abane hwe na ontua emfa ema wo mo akratai de ho nsem abam Samson so na wo kire se wonum atew ekuo bi ya wonum enhwe se dede ya ya bra no nkramantam no omanfo hodum ebedi so enti wona osode na pa ohihye mfidie na ogira montene so na wo tie mu choka wo mon so akwa enwuma hodo ene wona wo so dem abekọ so dem no na nipa be ye dupe na nso mu mfidie bubom egudo sa ne manyina no ya bra ya ho nsam kratai ede aba na kratai e ba mane se Tano South no so ena mpanimfo akasa chese wokọ hono di agriculture ena yi omachi bremo ya wonum eye ne dendenden se bia betumi abo yie na ade hye ho so etumi edi yie jusak etuate no eno so no krata de honsam abam obama ne se aban anhwe amamu a ade ebe hadwune yie esanse se atantene ne asenie yie se koso nyina no ni nyina no atwe asensen so ena ne krakra mu krata ebama ne se omanfo a wonum sim card yese San register omo en register yenum aka ne fo pare enum ne fo dum ne dru ne son register dia en na chese sim card be ye opepe edu ba ko ekọ nanim ye twato aguo no wode no so ebeka ho bi ya no pay Daily Graphic nso de abansem we afoforo pi eka ho na no pay krata dodo no a wonum de aba edwa so He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where you hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Monsieur Semu huma yeshepe. Linketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Na basi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na basi no one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A brante pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, no, you don't know. Indeed, woman malaria and kawon to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwesa egede inkrato yi ajatum se eye. Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani benina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient of ashimuma Foligo brama oxygen na yetwiko yemuno eje dwuma yi na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowo ni jama mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benefo omikatufo ni obi a wayare na hoto no yankase FDA ahwehwe sɛ gye nkwatu mu agya tum sɛ ye Obiara ribisa neda me shiva on the payment and wasn't brodo missy oya alternate fatigue in a fever so on the pay me repisa missy oya alternate malaria any more general body pains but I'm free sick of alternate everything be alternate Take off in be the ultimate, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Weja wuna mi yao, no martinate. Pasta na lawyer, no martinate. Presented fuka, no martinate. Kaya yo you follow them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo, no martinate. Malaria fever, no martinate. Nimu fatigue in a headache, no martinate. Weja wuna mi yao, no martinate. Pasta na lawyer, no martinate. Presented fuka, no martinate. Kaya yo you follow them, no martinate. Mano mede, also no martinate. Yo.
Rose, Frekate ran video man, maybe Sasa, I have run on assistant. Bra, Uswa Bremo, Tanya Mankuni, a Kawaria bre, will you wait there so two and you had a pa? You did my chest, Papa. I can't do this, but no wedding yet, Russo. And God relief tablets even now on Taunton. What to me my wedding case? I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepper son kokoko. Etimi I want to take it. Uchimu yo dudu. And I know son you see an answer who mercy. Cold relief. A very relief will ama water on Temso. Cold relief. Semensiawa and come back now by when was answer more jam wako. Our so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy be a benwomu. At to Fongo to Binko Limited, Kumasi Sports Stadium Mechi, YF Brono Noso. Telephone 051 389 success. Cold relief. A relievement Tamso. Shania Disaheba capsules. Madame Fieni. Hey, and to what in your pan and what's the sad Disaheba? What is Sasa? Man, yeah, wouldn't be. And not dear. For once, my jewelry at Disaheba Messana, who come from Mamiano. Oh, my number Tiwadansi. Miampa Caneno, Namis Namitimina to Cheme, Nami Coco Yadia so teach me. May number Disaheba Messa, Nina to go, and the Maya free. And to some radio, yet solid you would name. Watching, and you see the cocoa brocasia. Miss say, a person crony at Martin Baby, Sanya do say have a mister and come Odo, now say, dear, when you're pomade pow, I do say have a capsule, no, a genie, a young crap. At the same rate, obey to me, I just a painful, a battery I won't go down for anyone I wouldn't fit to me. Kumasi, to find out of Fonko to say about Santa in the clinic. I was swimming macro, go filling station down where and a swam Pentecost I sold down. I feel I have a shop in the pharmacy PM. 0500110. When you are Bruce say, go, Unum say, and now you are free jam go to a same year crampo in your view. Ain't him baby papa, Minya fridge papa, better mammy. Now, one day, Artist Prestige Enterprise Fonka. Almost on for hey, any media, some way see how dear friend of Tadiana Mintawadia or Tadian what I did yet. Room had ye, open be a ton fridge papa, a Artist Prestige Enterprise. More fridge who do be so pack it to a cassia, one was say a tabletop, double decker, deep freezer, one sound display fridge. Just a fridge, not grass where anymore. Would you woman on in your hey, sir, and your Miami more gas cookers, rice cookers, blenders, TV set, a free 32 inches, scooping 65 inches, a fair air conditioning type of beer, any home theaters, a papa, fine, microwave, and a washing machine in Abbey. Mechanic major, and I'm so when you're my papa, a DB Albetobia, or warranty sign tower, dear, and they would just must see me and pass. So, most I know, man, you know, what I'm causes here. Or more report junction, there be a friendship, Muno, one I'll be warm. Samsung Atonsu Agogo, or money at Anzura Bank Nation anymore. Fred 0243 414822 and a 0553 319455. Artist Prestige Enterprise. Home appliances, Papa Fee. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Sorry, dear fa. One kasa with the wahwa who. Musha me skin. Ama me shot area memrekra. Yamisha Skin City Laboratorium at the pa and the tono. Ye hyper pigmentation and a hypopigmentation. And no ye the one who do be a worried nia. Skin City pair and a bit me a year free home. Malesma, a yen so pay a one man named Sam Ben a Riasha show, freckles, and then kika home. And no danche can be acne. Acne a pimple a bunny penny. A bit yes, ye were ititosis. And not one say now on Saka skin now. Well, Felicia's skin a fish, a year home. Senior and a white dot and a patches about DNA. Ubonso Boa with DNA now, Munimuni said the Abu plates, and our guidance, and a keratosis, and also a strawberry. Strawberry, not players, a wood jacoqua, said the Aqua, what's here, Simun Kadamka demono, and your anti-aging facial creams, and no SCS or wrinkles, and many pediatric son of a fair, and yes, also will be worried, was canning ye, a yes, Skin City Laboratorium pet, and a mecan for the amount, and ye what dry dark knuckles, and no air will search ye tuntum, what must have been a color for pa. Now, so in search ye nama, I feel ye what dark neck, or call say no, now ye tomb, and ye was severe dry skin, ye was severe oily skin, and a damaged skin
and repair. When it is wasa, Skin City Laboratorium, and American for the amount. Facial and body waxing, a bab wow. So, Skin City Laboratorium, Machina, Yawa Sokori Mampo, affordable house in Shani Mupe, for 0248 936297 0248 936297. Up at Joe, so it's my phone and him to Uyam ayekro anase emu kekao uhia amuzuke uyam tutu anase emu samfono uhia amuzuke wayase ya oya anase uwa fichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247 776743 Abushafu na masisema twa ya GFD nkrato aba haya jinkwa 101.9 Priority Insurance si enkancho se ne upebebi na wode ho akwakotwe de hia demu a wono mo na betumi abo wo akwa no so wabobla wenye japade se yefie mutuka company wode mu no ma fusase no baye wo so abushe nyamo fa mo mehyem yensa ye third party insurance, comprehensive insurance, commercial property insurance, fire and motor insurance nya ye bi ewo ye ni yatra ye no emu ye was Swami Matthias Johnson to Binko Plaza. Dan wa jinkwa FM no emu ene wa ye adwuma. Oba frɛ 0244 56 23 34 0244 56 23 34 na ya je oso. Twins Powers was center for to me. Twins Powers was center for to me. Ene asetra ne abrabo na ye bo na busua bibi wo mpa. Ene sa ase de nka wo se wo yo bia wa yo. Enso ya emfa ye kanfo Twins Powers ya ma se so adwuma na asei wa wade na ye basa. Wo pese otukwa wa ya emfa abrabo no bi tatawo wa bla wonye no boni bia woje oja pade afiri wonsem wose bra na obeboa wo sunsum wa wade wo tu ase wo abropo broni krum eho na Twins Powers wo woye adwa da no panu nsia kosi anwunu nsia branda no panu nsia kosi awiadu mienu efia da sei adopanu nsia kosi anwunu nsia obiri konfo abem papa ko won hwe no memu emfa ema memenda ya no pa no sia kosi awiadu mienu for Twins Powers 0248 699898 0248 699898 Twins Powers was interfo to me. House of Glory Ministry Pastor George Newman eda anom ese yenkan che say nei o pe baby na wakwa kote nyankopa asema yenyo bukata ehwo no so do ani kire one more Kronoma Francho police station nechi pe na House of Glory Ministry ewo kai se kosia da bia no pa no nkron kosia wiadu mienu pe mu no ye divine service ekenya nkopo timupo de edan na di agikire wo if you ada bia na watumi eni so no all night and as all night ya empire bo anu wode ne pa na ye bo ewo ya tra ye nimu eho na kosia da nwume no wotwe ekosia nwume no nkron na wode nyankopon asem trudo krogen ade afa aginkwa FM kasafidie so enu ebeji wa film pochire mu ene wo haw ne abinidi bia emu enti kosia da bo nwume no wotwe ekosi enwume no nkran eyeti Pastor George Newman bibinya frem 0549 852602 0549 852602 ofrenwa obe je woso ama bibia ayekama won mkraye mu ana yede ompesua so tese dwumedie esomo won aka no ye kwa enim no odwaton de yede beto aso amawo na make out say yes to me live ewe your Facebook page no Ajenkwa FM Kumasi 101.9 Ajenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube aya Ajenkwa FM live YouTube Ajenkwa FM live oba share oba comment no like ewiase nyina ebete onka na ebusuya odofo bi ho akire no na ehwe na yemwa no na Ghana card yi hu nsem ya bebrebe odi ayira na ya asempa na owura bi edie aba beka yensa ewo fidue yi mu na edin ewoso no eye Ebenezer Donko na se Donko Ebenezer ene woso Donko Ebenezer enunti se wunim obi saa ne Ghana card ene health insurance card ni nyina ne Donko Ebenezer saa ena abomu ayira na wama na swate se omra Ajenkwa 101.9 kasafidie so adwumemu ha na nensa ebeka Donko Ebenezer ena the card ayira Ghana card ene the health insurance card se yenkonomwa senso Donko utie ne na waba Ajenkwa FM na waba bejo card nsanse
ɛho nsɛm no ɛyɛ bibia ɛwɔ na abusua Beka says to me live we in Facebook page Ajenkwa FM Kumasi 101.9 Ajenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube Ajenkwa FM live YouTube Ajenkwa FM live oba share oba comment no like we are seeing na ebete onka awura no ma anope waje peni aye no won eba besom na ye nti na nko ye social commentator e checheni watrase anope a wo ba besom ne man na elder kokwaje ni mboate aye lecturer Presbyterian University Accra enso anope wo betrase na wa ba besom Dr. George Akom wono oye senior registrar ewo Ghana Communication University ho na odi nijuma wono ankasa so age pene se obegina ewo sechere Afram Prince ye abato empesua no eso ewo NPP ameku no edinimu na pay wonso betanse ama yasom ye man na ene na NPP ameku no dia kwanya ato wo se wona owani suade hunu peso tu franka edima NPP ameku no wonhya ase moaboa wo ho enkata asemu entine na NPP ameku no bi sa kwanya no ede ato ho eti se wo muscles wo bema na wo NPP mu na betimi etu franka de ama wo mu a akwanya nini hyase ne to ho anamom na yonti dan kwa trase mayenko na mimisa na say if you put this akra fie boko de mira yes mencha na mencha wetie fo no pay nyankopon adaroma ye ho ye okay de na ba ye ho ye e da uchedi ampansi se bibia e boko na metaka asembi wo kase fidi so edu ba bia asem a wo ka no ebi no be ya adwen bi no nya adwen sa ne tie efa eto agigie ho on se metaka se o ma ya no mo gyeto no minim so oba ba gi sika wo ho a se wono wo ntokwa o na dwen ya ne sa ba adwuma no wo ye entu wo bu ni ani die kitikiti kra se wo adwuma wura no on fa bi ma wo metaka sa on se metaka sa se mu wa pa ama me catch various assemblies Ghana Revenue Authority say omo no dwuma efo ni omo mo wo mpetiye nyansa omo fa bintu omo tirim me wo dwuma waba wo beje to oba ye no dedi ka ma me hu ba bi e wufra wo ba botaye nti a wo de ba me adwuma no a me ye no wo se wo bisa me wadwuma no ete say o wadwuma ekura no wo data bibi ani nipa no eni nkombo ebi kwa ne bibi to si e de wo ye wo betumi akyere no wo afa ebi kwa de wo no so ba beje afi no wonte ase no to bo ase achechi metaka sa asem wei e wa ha hwe enu a me wo ha na emrante kwa bi baaye o mu baaye na abo 5 pasana ko be 5:30 nyumre 5:30 omba no mbusa am se me wo income tax omusa am se me wo income tax na na metwa ayi bi bo me ho no nam so mo hwe de bo bi na bo ho no ohwe so a na o se enye bia no de mu yan so wayi ne bag na wayi book receipt na watwetwere o twewie ye o de blam nam so de koy wo se me de blam so ni bi nam so ni mi nyansa kra wa ma ye timo wa de blame aba am se de na de blame wa se so ni bi am sa ni bi no a wo ba ye no in the first place ni ba bi a wo fra wo ba ade na wa twa de blame no won tira hwi mu ewo mu na sa meje na ye me death warrant na me san a na me de me hu ai ya da aso be ba ye no wonim no wo mi se bisa adam se mimi hian wa ha o me wa ma ha kra me pe on so wo bu se bisa ai mimi hian wa ha wo na wo so ma me ten wo ma ase tu na wo so chekere me adona ba wo to ma ne ti me tu no me bi wa me ntiase o ana me busa anse adwuma kra me ye no wo bisa me betena na wo twa na da kra se na minya ujeje mu hu ya ni se dipa no wo hu se ye wo bi adwuma yankodi ni sika
don't know o de kafra udi kasa anu a ene kura me no ai me hu say kura wo no uzi udi kasa kafra nso na I don't know ba no na de bia ye kase se wo mo ba wo hwe so munya ntete na nwe 530 kura ye ba beje no num ni fa revenue officer be na nyo ono no office ye bia obekose okotua bibia ono be ba se oba be ye bibia tisa na wo de ni keso de time na kura to nje dwe na ba se revenue obi a wo ko gisika waje to wo bi unim kasa unim se ne ye bre ho ase echiechiri mu chire nipa na ye ko gisika na free no no wano anya ade na misumi mi sebisa na misumi kwa mi nya ene na ba I reho na you see sa no ma we na de bia ma ye mu bia na ye ka se the Ghana o enye Ghana we na da we ya na de bia ye ni da so se bi ye no ekofo bi be boa mo na ye ya na enye because again about you are not the first person to say this say anopa u bie line se nkofo a wo mo de revenue for mbegigigi revenue kwa mo de bia fa so enka mo ansem nchewa obi rebe ho ya ni yetu omfo sikatua se ye mra wo se nye mra wo ebie ni wa ni tua edafom se wo ko obi adwuma se wo kwa kwaji sika ana kwaji to a nya abotre eni nipa no establish the friend rapport eni ni nya some relationship cheche ni mu kakra ko mretia obi no fasede ehia no cheche ni mu busa no de na ekoso na adwuma ni mu na te sei bibi wo asedi nkran na afa uwi a de wo de koye no wo de ato aso se mi nua se ni na aban se ye meye na sika no kra ye je ne de aboa amoma yes educate the people oba ya yi ba no se the boho income tax there be obedo hunu se nipa no tia woto no wono income tax na wo kura akwaje no woni ma de kro wo moa no woni nim de ne onim ho wo moa no enhye ne nkran bibiam no asa akogina akwesa you know better than I do I was wajuba they know better than you do we dey me fan say so we so ye ara wo se mabunu se enti was na memi sa wo su bisa na ye de che rena ba wo be komu no ho na sa nipa no kokoye sa no onye obi o wontete ewusika jeje kwan so a party member obekwana wo ya fa no ya mfa kwampa so kra ne man no kwan so nkoye sa adwuma na oye no other than that so wontete ewo ne oye no ho a kwampa e fa so ye no obeso tinu am ka was wo free so abe na am ka say me nka say me ntwa to but approach and man no a asa mo bi obi adwuma mu a ma bi am so mo bi adwuma mu obi no serious that's very bad I didn't make me atu no akotena fi well say some men no nipa do tu wana ne he Ghana no say the city to men mu kra enti kafra na I believe say going forward in Swami municipal mo ho na nipa no kokodi ekoye saade na yiwura yike mo benyo mo kasa kire na mpanifo nso ade afutu ata omochi ukoji sika enye ntokwa wokwa ma anidie emra de wokwa koyinim na sikatua enafom edunaba se ne be ya o mind you betimi akoyanim because ade wa wokan me gina patanto kwa bebre wo anko entiase ni enyo wonya abota obi enu aye na dwese wato obanum a wontia to da patezo sika say oh debi metu obi enu o na dwese wontia o but approach here wo me de ko sika adwuma efo no so no ana ya muhunu so mind na yetim no sebi edin o mind no edin normal emu odin mu bia tse nipa no titini mo werem se bia ban bese akra no akọje de bia na adwuma na wo kọje eto a nyabotre bia na sa na bosum nim nyina mu kra no ye ntore ene mimira wetimi bia store atenam from morning to evening 1.5-6 kra na wunya you say you are there to order that on the bofu the ekoso ni nzino ni bofu nti say obejeto na ofiti ya wuru na won so wo kan say wo kan eche no e was akwan no so a na ne wo kwa kofa de ni na ya de edi aba eti be say revenue collectors no aban ni hia sika na aban ni sika wo hia na ye ne ya na ebetua ebetua so de a momfa kasapa simple ani ahwase emba the various stores market ejom okono obi tie wiem otonade a dwene nipa no ba bia wote no ho kakra se ma me hye de nkura ne kakra nkoye chenchira twato to de ye firi kwa me nkroma penso atwa abisi ne still ye da ho wonsem bisa mo na ya na werɛ ho sem po sa wo nse o mo gigi nyina no ebi nso fasika no nko ebi fasika
sika no nko they say you kure even ayi card ye kure to ya o mutete ho a du ani atwa no pekupe o mun kan je se ni enko nyini na ma to mu twa se sika no nko wo kan evidence na mo amutrim aga na obi anya evidence no evidence and mo amutrim you say conscience is an opened wound that only the truth could heal. Ebia me nkonya krata bia me kire se de mo ye no se na tie na nso no kure na wo mu amutrim se mo gigi sika na mo mfa dodo na nko passport office be ekoso mo ni tua e de ba Ghana ye bone don komi for say say o call online one mo ye nye no kure just on my way it's me tira wa ha meka ne so de hello ayo na ye dila nko hello what they can elder kokwe jenim boate na kura wa ha o lecturer at Presbyterian University papa if you boko there nyame adom if you boko na mo zo yankopa adom nice fine bibia boko eje nyame ase no yehwe IMF 4 years they say omo na akoye obofo wonom na ho eho apaso ewo Ghana say dey see a post empo amemu no omo kura fa ane yesu kura fa this e bia wa heda se wonte ase see a po see empo yene me ya yebu ni sesi ye IMF kura fa ane yene kura fa na IMF nem senior owo omeyimu Dr. Landro Medina ose and she say ya wonu di amaya na wo program so mu di amaya si yetimi di so pepepe di normal tutu normal ho a e bi be hu se mu ode di so di Ghana be ko be bi pa papa na sem no waka no enya simple za o deraba o use the word prudent na yentio na sem waka no eni da so wo nkranhye wo mu ana deraba me chada me jewe tifu bi me chada doctor baby obi abechara me zo mo enam kwanso mo ba mpenifu iti Facebook just nice na nekua okay just nice yes ya mo na no pay bisa Mrs baby am obi a da chi bi eni achi akonya be mu a ba be chi am take deraba IMF maka na me sanka bi IMF a control mechanism wa ewiase nkofo bi me pese me kan profo kire se ye wa bibifo bi ana wo adar nkofo traces ana se races a o maka IMF fo no ho a wo mu na mu de o manyo se bibrem sa ade na evre bibrem o mo chochoro nsem de adada yen ami yenso ya ji atum se sa na yetie no no we de nka nya na da so de Medina kan de chese nka bi wo se brofo no ka tie ba me kan brofo na emiensa emienu ya fa bibi clauses okasamu ye dimu ye okasamu sini wo hwe papa maami kasa na waka no ana our program is strong it will fix Ghana's crisis I feel what the if we ever to us medical word thank you the 100 clause if implemented prudently woni musa sa if net was no de na ba emudru enyeye onim on pa kono ehon so no mbo ka manipulate wo mo a o mo anim IMF eduna ba IMF onim say Ghana kra nkokọ nam omunum say kra sichire okay omunum say kra anwa omunum say kra tomatoes okay IMF omunum say ye kra ntade force efri abruchi force pekunai IMF enum say Ghana it was say no ye maba ho ne mabuna awiewie suku ye nurse fo doctor fo teacher fo engineers obi edwane ko omkromo IMF munim okay jeduna ba ko obi enko pese oboa ye no ka IMF no abepesika abebie nwuma no a ye kwa kransi chire ni firi ho ba no mo bebie adwuma sichire factory kese wo Ghana IMF okay ka IMF ebetimi wo de on fa bibi obetimi apa bebie poultry farm o de sika be wuram IMF obefro poultry farmers Boris B no de bi omusu no samomra me hu samo krankoko Ghana krankoko ti me IMF ye boa mo na moye
send be among crank could me IMF me buamo zema hu se mo mamba wa ne mo mabunu no omo kwa kope enwuma ya wa bruchire enti me IMF mi besi hospital sakese wa ha amamo no mo nyina ya adwuma wa ha no motimi akekere wo man no me ye IMF me ba na ma ba be ye A or B or C ku ya yesem me be boa me disike be wura ho na me dia yemfu amenuane aba busu koko be ba busu bibia be ba busu me ye IMF eho na be hu se bibi di IMF a o wa dwen pebi se obeboa yen adwena ba IMF omuni bibia eno na ebe tetere wo man wo yama yen yes anamuntu a adwena ba me se saa ne ebe yen nyina no saa 3 billion no mo de abre na so mfa so ebe ko wo mo menti ase ti ase ti mi so what say IMF e kire ne yenye wo check this can fire dey no say yemfi yesi kanye edi kan wo say aketua yemhwe say aban hwe say aketua onfa bebre nkeka ho ekobasa agi ne bisie oman say wotim na adwuma a wo ye waketua ofiri say nya adwuna ba dey na abaye dodo no asika na omunya na esua ema omunti ebe mo de eja abojambo de fa de demonstration ebegu aban so ebe ma aban ehwo abebo ne manfo eme nam so mo abruchire o mun krata nanse wante so mo ka bia fa na Akufo Addo CNN BBC ne Al Jazeera ne wo mo keka ho no be nyansem aka fa ho a esa betwa mfonini bone afa wo ma we ho etie biem so what say wo say aban enye bibi de review of the policies so free as just nke boa but what is wo say aban review review na say say wonfuntumani won na da no mani ebi sika ne kura aban di wura ho ne dɔɔso no aban di nteso edi ne besi ebe kyerɛ sɛ nkora ne bibrinye school ne bi nko kyerɛ sɛ intake akane na aban fa no ebi eso bɛte ɛso ɔte a edi ne besi Ghana ɛne yɛn ho bɛkyerɛ yɛn si yɛn ho bɛkyerɛ yɛn broni no ɔno ɔte krom ɔte ne bro IMF wɔ no wɔn krom na bi a wɔn aborɔfo na abɔfo no wɔ no wɔn wɔte sɛ wɔn yɛ free as just wɔ anaasɛ wɔte sɛ yɛ ka sɛ aban ɛho kyɛ no wɔ ha yɛyi nkora firim no ɛhɔ yɛ affect wɔ no in any way then again yɛn mɛburu no a yɛte krom ha na mo na aban ntimi mfa yɛn no ɛfa yɛn ne bɛkorɔ dodoɔ no ebi dwane ɛdena ba ɛnɛ sɛ wokɔduru passport office woko various embassies ayi Canada Canadian embassy kura do mo ma ho oye no online ko julu won ko ye yana e de ko US embassy ko UK British embassy ko so Ghana fo a e de na ba sa no ma we nti wo mo pese mo firi o ma ni mo kro IMF they know how to always there is another what we call a neo-colonialism yen me ni nyama so. There's no way IMF will say Ghana's problem will be fixed. Omoboa omo na sab kriti. Problem no yen de bia yete ho a na no na mi bu ho konta kire wo no. This IMF, World Bank, Paris Club, any wiase amansa anu a Ghana fo nso kan ho bibre mu nyina ye de mo akoto wo so no. Wo mu be create problem na maye. Na na ye yenim wenu nyina. Yenim pa. Na nya ade ntini ye ka sa IMF abamu idie ahoto obey. So obi obeka se bibi di IMF abem enti bibi di ahoto ba no na won pese obehunu no kre efiri se aduana ba yakọ IMF no maako mpredum otwini obi nka hoto ba ako asade no de abreye ye kwa ni aba besi echi nyene na Ghana mafo eti apini ye mo bobo numbers nkire mo ebi ka 780 people enyuma hodo ye be yi omadi edi entia IMF now this IMF thing Magana ni bi anya na adwene se wo mo biribi pa bi de ma o man ye de Ghana o mo de be ma wa eye de fa no only transient and now say temporary season Ghana's problem will be fixed. It is a lie. One more na tachiri ye ko ye te ye de ko hene de ko mo IMF e de na bo mutim mebie factory e be ye your friend say chocolate bi bebre na chocolate ni kwa na ye ka se ye bi wo Ghana hanom ni yetimi to every say the India wouldn't the India broni no every say sa wo ka sa wo ye bi wo hanom a wono no market na wa abrochire ho no na wo no ye bi no wo ne be compete nti wo so pe kwan bi aso press o the say na be ya wo
muntimi nya ne bebere ni ntino na ya ma enoma mo de be ye befra market so mo na gitum se market no mo a yeah say na be approve product ni mpo no e ya asem ni afa kwamiso ni asopre so na be ya wo muntimi ne wo die ye no wo mawe mu bia no a enkoye ye kyekera na ahwie agu no ye hunu se eye wiase no ma bi o ma sesa o mo de control ye na ye betumi ade ye ho abra ye invest ni ye ni afiri wo mo so ebe edena ba ebe yes o ji sajide edena ba he Muammar Gaddafi what to Libya anyi unu se Muammar Gaddafi drum na bi na Libya ni wiase be wonu obi aka no otimi tue ni pai wo man ni muka ba de na brofo na de ye no omo pe kwan bi so e de nsem toto no so ekopin so muku no twetwe ye ye wa brof ya bibifo ene Rwanda se gusu we ye di twampoa yeah Ghana manofo no a edi enim no so MPP o NDC omunhunu se ombetima ya mana ye aduana ba okay na we see from no me see from them best I can say our economy can be fixed but not by the IMF or any other international body my nya adwene say sa enkofo no a omoye abrofo akuaku o mape musika edi enya no omo ho anya no omo na be mu ya abibiri omo be ya ma if you say aduana ba sa anye ya eboa wo mo say abibrem ehia yen ekomode yen ye yare ye ewu eboa abrofo chese ye ho a eche ye nyina no omo mu hia human resource ewiase omo mu hia human resource pa ya abrofo omo ntimi ho bebiri that is a fact broni ntimi ho nan ni num ni sia mi wi a mebo voice bi achiro very good ba ipa ni bibi ni o okay no ye voice bi am say ewiase ba bi ayeden ka za Ghana nkwa na ayeden Germany no mo no kra e ho ayeden gidi na ho ayeden no omu penipa menipa ba ya adwuma ko mu nya nipa mu ma ya adwuma ti se me pe visa na ma babidia o edena ba ye ono bi hono mo a ya friend conspiracy theories ye ntimi make come ibre wa fidies but the minimum say IMF omo ye control mechanism to suppress a before ya yen Ghana ka ho it say young politicians no minim I know they know because there are a lot of knowledge about these groupings. Yeah, for years, omo use to control yen. Omo control your education. Okay. No more the atra ura yemu. Omo control yen duane. Also they say ofufuto ofi akora bia beso bidi. They say ya promote nuane bi. Say ye ba ye kwa na de body tree. Any piti ni twitwi yesi. E che no mu ka che ye say e ma ye yade enye. E dena ba. Na anu ya mu dibidi aye aduru aposen de aba. Good. Now you make a jesse bidie no we yafu yo ya na utime wi ana de gu nsu nkura no mo enso be ma ho ato enso ma ya ba o mo ton she me I do not want to paint IMF so mo black no but what I'm trying to say is say emfaso wo mo so kura no it is not to liberate us e don't about here on say abrofo mo sa what do you normally say omoye they can't bent to us wo ni so mo sa na bent to the brof dey the enema broni ni man kan ni din okay or say your friend enema bent to so the enema brof dey no YENEMA omusa I don't know about ade bia broni woni di bia wo bi bankuta broni ni bi nto oni ni din di o call laboratory adom use your friend spatula I don't know say to know the bankuta broni use bankuta so for be preachy or say oba nyem na tete bibijo de sa sunsunbo ne be ba betena wo benum okay and your friend slave mentality and na dani atro ne de wura nkofo bi mu true education e bi na work no adwena ba he abibrem hwe Ghana adwena ba enkyene dodo se ne yentu enkyene wonu se yetu enkyene pa wokọ ada ne songo nkanom ho enkyene yetuo nke betimi Nigeria population is almost 300 million people omu hia enkyene pa nke betimi de enkyene akoma Nigeria eja sa asem kwa je misakusi bu afokan se betimi ahwe ye adwena ba yonkofo bi ho no mo a obo mu din na Ghana youth beto to abo wo sa tilana si form na ye baby am di wi ni say IMF
adeɛ bi yɛ ɛkɔ so wɔ bibire mu a ɛma yɛnyi yɛ no ɔmo yɛ part okay ɔma control yɛakyɛ Ghana betuma tonkyerɛ ma Nigeria na nke yɛn nso akɔkɔpo ɔmo sheet yɛyɛ kɔ crab sheet every China ne Russia eti ebentua enema na wo ka no ne yɛ dia to Facebook ana da hɔ aha anti ana da hɔ or say an enema pushes fluid into the rectum to clear out stool or waste matters within it when it exists the lower power. I don't know about the other man. I said, no, say, Medman who said, Madaro Mana, Penifona Atuasono. Brunia for Quabias, what to tea more to the extent, say, you are creating African free continental trade. I've been seeing headquarters for Ghana, and so I be quite elephant. Okay. As long as one, teacher say, yeah, cra. Wheat every Ukraine. Abra Nigeria bet me a beer wheat Yamaya in Ghana miato. Oko for wheat free Nigeria the Bagana. A candle door saying no Mukakrebi. And so young confirm free ho. Nigeria, I don't know about a bit a bro and a normal bebre every ha. And so Mukakrebi China. Nigeria cocoton China. Our Brazil. China, yeah. Ghana the how Nigeria cook Brazil no cotton China. Abra bi bromye nyiri betima kan ho abom na awre ho sam ne se o mo kom ho abom so mo kote bank no mo dia bobi bi ma ho bra mo kote bank e frɛ no African Development Bank no e do na say the greatest share the UK, Japan, US enyi so don't control you again. I'm begging these our leaders mo IMF no meye as a panacea as the things that it has that solution that we've been looking for all these years. The IMF would only use you to achieve their purpose, which they have used centuries. Now blacks are slaves. And yeah, in those countries, we still run to them. Yeah, begging. So we are saying, say IMF will say our program is strong. Yes, our program there. Then, if Ghana implements it prudently, Dr. George Akom. Papa na producer Janu no wanyere djuma Dr. George Akom atrase mamenko doc nten na mimusa akurase efiempo etese doc fie bokode meni ampa choboko na wonso e wo twedi ampo adaro ma wo yeso ye ho ye pa mo wache ye je wo so a crew ni ano pe djuma denden dia magana na menche menu na mande ano pe no mu di djuma na ho so ayefe me dase na eno aye di nkomo pi wo Sechia Afran Prince. Oh, okay. Me bunu no kan asem bi se prayer ye wo mu idie. Omu hia wo bia ni fuma ehye Sechia Afran Prince na wodi wo monim. Anya sa MPP nkunim die no etin ye nu wo mo atwintonto no ana na je se abebo wate ensem ya mabunu concerned youth of Sechia Afran Prince what we nsem ni bi minimekuo no de ne nso na meni town tu kan kakranti bia de esisi radio so de mante okay penny forces asesuma fata krotwa manse so kwabrafo ena nase ewu asesuma fata krotwa manse so kwabrafo ena ya nase ewu se tembia wote se mabunu bi ena ekobi asore sa wanhwe ye kura mbeka se obi na akhosho kutupa eno na de bia ne BT party mpanimfo no fi se ombeka se bia kom kura na asomom so omumeye but omususu tietie fom okay ena mabunu no so twedom omo wani so ade hu sa ne duru bia ya omo nto aba ne bi ewo level ayedi omo kosi party na ne mo friend promise enti eno na bia ebewi akiri no na mo akoyi we bia dodo no ampe no mo say two step layer bia delegates ni bibi nti mo ato amatina nko ba dodo no nyede empe no okay Matthias and to for the history of Sechia Afran Prince ya Kenya, it was created in 2012 and yenu admako ane walusu the seat in the fire okay but transfer to this time but the nipa said the nyina no ko wani mana ho funu nipa wo the economics mu papa wa head woni every bibi diminishing returns wo ha na ho funu nipa nti mun say omo ko wani no mu votes no the last elections he lost
MPP lost by 156 votes. Okay. And Nyamia Adum Wamakoto Abawi nipa foforo. Okay. Omususu who said there be yemfa nipa foforo nya de. And he ne just say onso no wo he say ni obi dia ya also to boas na perform. Na otiti nipa dodo no a de omope no. Onse tambia say the fresh candidate ba. No be or touch the BFC some bit met especially Obaya DC you know. And yes na ya netie. Na obit medin kunima just mo akoye survey. Ye woni pa bia niema nkrofo be hweso ato aba wo no ho no edoso. Okay. Bebre who have first obi kra wo hawo. To say bia wo ye petri penia. What it obi na so. Yeah. Bia menkase ye nuano me MMDC mo mon contest bia we MMDC ana party penny no what it nkrofo na so. Enti say ni panse ye do ko gina twra no a edoso. Bebre refi say ye papa late prof Mills do wini ye no ya na nkrofo fi say we wini ne kwa wo. Say some do here mo de bata no. Onya ayi da sympathy ye nkrofo nyama no ni nyina ka bi say na ye de man na do dan kwakufu ado because na do no afi say na na so asum party wa bontoa na ni so adi hu no be kona nim nti September no ko yi kandini a wo so to boase ebi ho mo tete wiem o mo nkofom but wo soro ho no aba no ntubi obi aso vote ye ba ko pe dodo no kabo mu a na aduana yetime to aba nti me adehye was a chafam place o mo nim say o mo nya nipa o firi ho na ye twa ne funuma wo ho no mo te otene o mo hawase wa bra teche ni bi ye said ye can say braba na me kase me ame be ka ho asema na be do mo asuko ye ye na nanom ena om do mo mugya ato ho ebre ye edan om sisi nyina no om de communal labor na esi even ukokrom ho kra papa wono ti school kan me akoraje bi me na nano na wono na de ne bottom secretary teacher foka ko sisi school na ba be fae time I see most of the buildings and that time now communal spirit in here juma omo de netie eni ade Dr. Chede so nim de wo that time na kwan no mutimi timi no ne mutimi timi no ka gina chiri na ka wono na bi obobo ankrofo ano na egu atipam yakoye so that time ne nipa bi ti ba bi omo ahu se wo hawo okrom ho and omo ya fa district in se kwaye obi afa se kan akopengwa wo nu okọ enu nti na mabunu na ni abrise this time no omo nya ne sa biem and is one way you now present obi ana sa niema no ni ho na also the ne ko because we sika on betri say ni panaso mabunu no menim ni omokan de but that is very few a year wo ha input all the strategies out the party for also e wo kwan e fa so a yi mpanimfo mo si party na name comrade shebedwam die de ye twan de besi ye be kwa akoginem ne duru ho na so mo die atuma fa wo anya antuma de omo pe no eno omo yi no ne ya twan kese no adodo no abede betu nti we de mabunu ma kan sa yedi yeti ho hedi mpanimfo so ebeti yedi yewo atwenye mu Dr. George Akom na watene nkano mamenko elder ho na akra semu yenti yo medase mechia etifo nyina mechia Presbyterian University was Santase so oil law school sao oil law school kwa campus nti ye exams kra we meko no kra meko yo Michia unya Sylvester ne God lab Michia obia na oka IMF ona mede twaso okay IMF no kwambisi no mefa nse wan mo agigi mususu bi ne mo contribution bi sa anti dru baby na se o mo kirewa utimiko okay na akoje mo adwuma bia bia o nti the whole world International Monetary Fund to bibi o mo edu bia no akoje o de kakra fund na omuka se omo policies ni omo yi stronger is very strong na if be aibia if batam bia na chese you should be very wise close bia obi kan se no ka se nenso bia na chese ese de toaso na chese no pa hia se edika e batabrebo I tell you no pa hia se de edika no o se policies are strong ye normal ye digu akwam ni ade ye no eye hodin modin na mom di se we anye yi a ade no be weak de ye strong no be obe fan say eye weak ana enye yie ebi se de se we ye ma characteristics ni nimdi ade no kuram se eboa eye ade na hoden wo mu ebe ye weak identity because let's say I be fan say motoka
ɛmfa ho ne brand kro ne papa eye from wunimu a obeda akọ ntu be hu say Benz is Benz ye good ye good okay would see wa na but but if you don't fill the tank can you go this is you are no sa pepe na on police is strong help temper ne mom no o see gise prudent measure prudent ya so the normal egu akwamu yiye je wesi sa pepe prudent intina me question mebusa sa na ma to kra ne say for the past 18 or 17 times ya yakon sa close no ya nini ho me question no okay question me to me busabi okay said the whole world question since Ghana eko IMF na obi ampo country bia okoje moa bebre o here listen no egu wa South Africa egu ho sa West Africa nyina aye den ye ko it is our close no and during those days Ghana ye call back mienu miensa no name na institutions ne on na strong akra no pe wo bisa bi o na strong okay ebio o say unless prudent measures in this ado they account ho no tem ye emphasis ye call first one na wo de metwum kura ye ko besi be 10 fun na prudent measures no na mo fa nka ho emma omo ebeje wo msika no ye Ghana nkwa so na meka ye de na adue so de but enye Ghana nkwa na akọ name uya to abon countries a eko Africa oti ase name no me de me hu ni se o se eye prudent fa enoma bi gu akwam na ma ade no aye strong in betim kram na more stronger depending upon say there a normal de beden e bi gu akwam e di normal wo di gu akwam ene de a normal wo di gu akwam ene de okay almost see financial sector almost be revive no kakra fiscal policies sika si de situate sika na ye use sika esi e hwe normal ni yie inti for the past nyina sa no men ni ye ne den na da bia ye san den ekọ it is yenye no ma bi yie yemfa no ma bi ngugu akwamu yie indi tem bia no bekọ no aka kire say Jesus am mechesi wo ye ni sei indi for the past 17 times ya yakọ sa prudent measures ni ye hunu ye di go akwamu misa ye ni ya hu odene anda I measures na so ke ye anase yenya na sebe kwan bi so no ya da powerful a yentumi moa ma measures na ya strong no entumi nya na so me de mimi hu no say to me normal no doso enye enyina one okay one omuka hu o man kasa ka so on kan say abrofo no but sana me fa no free tete e ka hu enura metie PLO Lumumba message bi metie me said ti another man bi owusu chiri twie bibi sa na obi nso aka yibu am you am read about Paul Kagame Rwanda na yibi a ode expelling crophobia omo ha adwen wo omo krom ho okay so no de ho ye Africa ho ye ni krom ntuba na o ye no ma bia enya obemo ayden atwa wosu bemo akọ so enti one omo ka ho omo apese omo boayen se be me kan abrofo no na enye omo nko a se opese obi boa se oboa ho so boa ho yenso ye ka ho enti nye one factor ye ka ho se okay I am $1.3 billion or say use enti kwambe so na abefa bebrebe na da bia wo kokoje no ube yiso be ye be boa wo a enti tem bia wo sa akọ so on edi se kwambi so na wo ye na enko ye dia de na wo be ya ebeboa e de na wo be ya wo di begugu akwamu a ebeboa ni nyina de mi hu ni se one January no IMF ni abrofo ni no ma bi wo no mo a Africa we have been manipulating omo try yes wache if we say si timi di no ma bi gugu akwamu a
ɛnoma no bebree a sɛbe ɛhɔ ɛkɔ yie no ɛfa mfiri ha bɛnɛ ni ne nyinaa ba na ɔmo ba ɛnkɔ yie o Africa, I'm talking of the general continent. Enoma bebree Africa ɛnkɔ yie but majority no ma ɛwɔ hɔ no a ɛkɔ yie no kɔ US kɔhwɛ ne adaka nkɔhwɛ timba ɔmo de go ɛfiri mfa ɛfiri ya kɔhwɛ timba ɔmo de go hɔ ɛnoma yɛde ɔmo bɛfa free ano gold ni ade na ina ɔmo to free minerals no ɛfiri ya Africa enoma one but we have been manipulated for long intina nkroma kan say unless the total liberation of what Africa edika unity no baya baby am di gina pa ye individualistic ankura no na dieti enti emfa no ma bi ngugu akwa mu na nye yie no ono nko a bepese ade en enko ne side titi no enti na kwa na Dr. Ekasa no o se ne na first no na komuna ayi na omde ye kwasafo ayi adwuma wo enenso de ono nko a o enti se ade no ye de ama no se fire kwan pakosi koko industry fakoye hospital Krofro market koko di hu dwuma Krofro market edisen ko be mfisi adwum individualistic wo yinani obie yinani ndisi aba MPP aba Krofro market si adeye mu enti ankwa sebe no betimi aba se ebesi wadu abi ese ayam le yimu yensi fufu enu no enti esa individual yan mene ho unity ni ho some say unity is strength unity is power eni ho enti once ya kosi broni ana abrofo no se mu ye weak enti no mabu amu ntimi nye to mbe manipulate mo obetira mo so ache over 40 years long time umugua so sa enra Lumumba Kansembi or say Africa has become dinner on their table to be eating. Africa dinner on their table to be eating. Patrick PLO Lumumba enra mi tie papa adintra enuma wa ha no a yetimi use ni ade no akodi baabi ndi tem bia na kwan bi wo honom ne se wantimi amfa anye ne yi a da bia no ye be woro kawa afa hin obati. That's what we are suffering. In the IMF no ho e tempera name for we gu akwam ne nko yi maw we can do it. In the ankra ye discount maw fa ko ye kwan Krofro market me de be ye example fire de bia ho na menam fa ko ye market no ade how many times na anti see skaba mintimin kan kura de otwa mu boss KMA boss ba ko de bia no kan ho ase yeah CCMJ is all national service na bibisa me mo bi edin ne mum dem ka se ya se wa wo kromo ade ye se ye se ebe bua unity nationalistic issue ni ho into ono nko a ye kakra eden no bitimi ye kwan eni be won ye na eden na tutu koko ye kwan no on atu adentra ono nko anoma prudent measures no prudent enko yi amasa treno ye kan prudent ya wo de no megugu akwa mu ye oti ase adenti na sese enoma so digwa entina mbusa ase enti for the past 17 times I go IMF no masa nenti IMF o mu institution ni on pol na nye strong strong na mum no ma fagu akwa mu na no ma ko yi no munye ne sa enti esa enti afeni e be financial restructuring bio na banks ya adenti no mtom de ba financial sector ni fiscal policy adentra ebisi se biblia lusu modimsika ko ye treasury bill ya ho min ko ni detail a mo aka ho uko ready wo mo yi no a how they are going to restructure the thing no fiscal policy and financial ana on ba be no why adentra biblia lusu interest in the financial sector me kwa ko ye TBL na me ko mitam so a ibitua enu ni o and to revamp it na manfonya interest in the financial sector na fiscal policy no man intino sanity no ma be ne de begu akwamu a me koto bond ye long term investment 5 years going menye interest na menye ne den menye bio sese bibre lusu ukra uti ubenwu se me ko ye bio nye na kokrofu ko ye bibi se nti sanity a IMF se discan man ya
enoma bi sei se de be ya amanfo adwen beba ho ne atimi akọ eyini ye ni nyina ne se ya adwen no name yemfa nye noma prudent measures yempa nwa kwam na noma enko ye ma yentimi nye ye ideas everything on paper but practical aspects nanka kogo oni kogo factories be na ha na ntina nko kasa o si chocolate ehin fa chocolate boarding I didn't say chocolate boy this na one fa no ma bia nwa kwam a kosi bro ni die masa IMF temporal it one fa no ma bi gu akwam plenty akwase o ka say temporal just e be sa ko biu na wa compressing enti na mbusa no akosen enti unko biu mo na sikwanso ye nan esikwanso biu se prudent na mamu a prudent no ma ye di gu akwam na mamu a abede na enko enti na mibusa ye osi sika no a obeje no ade a wodi ye no fa ye ne yie enko de di emfaso obeden ebeba enye di wodi ade bo how this ka ko wuramu a ebi mabio edi fa ye normal productive measures indi koku no a farming zoom line for penny no was started the other time ba me can the same thing was started was ye nyai kra prudent measures put it in place yenya aden debia yenga ye be jai kra Nigeria stop womu this thing importation check it how long is it check it here and they live on it and the prudent measure no for no ma papa gu akwam tena so sebe bo man tena say yi ankura individual obia pono ane de wogia no di obi fu obi hu se no mo bia tim se ade we di akoyi me kopa adwuma ma asemasi bi wakutue sika anye yie ndi kwan ye mfa no fa so masa de oye ne nye ndi ye mpa ne no so ye ne party so ne ne kwa asori oni ne tia ayi agenkwa oni ne tibro ne so de ye nyae takwa wusi fom no misi fom de meka ne say prudent measure no ma papa ese di gu akwa mu no si amfa anwo akwa mu anye ne ye dia ene oman no debia se krofro market si hwa no ekwa no se tutu ano ende bebu gogo sin foforo bebia ne nyina ne se enoma papa aketua se nipa debia ese odi mu obi andi no obi timeji 100,000 cedis one person mi hwa ale bia na de ne adwuma wo ye fine ye good na mum do odi ade no ba no so e edi enhwe de obi edi eno ni prudent measures enoma da kwa mu a wo de to hwa na de to production tomato he mano nanu me ofasi wose amani ukohu no Burkina kwanso wose wo hu bi ja wose etuo pa ye kum ni panti segi ekwa tomatoes enti mi se omo ba TV so asusu be kan se enke yenua bi wo ha yenua yentimi nua asase na esei ne ahaya jenkwa wansu wa point na IMF ye na si kwanso so prudent measures na amadia almost using then strong yeah it's very pathetic elder kokwe chinyumbuati yenya boafo nkrato yemba yapa Dr. George Akomatras uyam ayekro anase emu kekaw uhia amuzuke uyam tutu anase emu samfono uhia amuzuke wayase ya oya anase wo afichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247 776743 He wants. What's the wedding easy? Oh, you butu ankasa. Wakaka. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. Jama wedding where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. Na Missy Semu huma yeshepe. Linketa was mikuniya. My husband is sick. Hey, Jama Tonodo. Na bazi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na been to one for ambulance na one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nyasi from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up nina. Sometimes nearest pharmacy. One meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria bruna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day.
no dona. Man no ye done. Indeed, I will malaria and come to them. Lufat, a malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa egede inkratoi ajatum se eye. Abi national lande afeya beja kasi na bedwa afi na madwuma no beko so ankasa bema na wo inflation achiri fa wotom se potos no anyway ni agisa ro ade wo dilo to bia na masa choko ya uhia sisia ne Abi national unia abi dien ani eye Abi national sikakrabia fufu a woni oboso obia hwe wo mo wo hyehyeye papa ebeso wo ha nyina no na abotre bobo ni ahohare a wodi ye adwuma no masa wani beji keke enti ifo me hu Abi national fo yi omo we dum kejeti haya woni ajakum dan na di ntwani mu chale na odi mrika kwa he only me how do you know my problem enti ko Abi national krabata bia ben wonne na hunu sikakrabia mu sompa se wo nsembise bia frensesi a 0322 002 922 Abi national basum giesafo a wo sikakra mu Ayo wadi yayo mimudi ebo ne be kunu enku sei enye me kunu nka no pe me shawo da medi bi papa ofo besi manu bi enkoda nyina num bi ame we nyina ko woda so bo wa so odinti was it anti Tobinco Pharmaceuticals cough syrup power dia bay anti wonti ya wo cough baby enkoda ntotofewa ebro wo mo ebra wo bo wa na cough child na so de enkoda enyu no ebro wo mo wo mbu hyeso wo mu a esie etu asie kura na cough adult de empanifo de no na cough family wo pagidu etu akoto Tobinco Pharmaceuticals se wona cough nansa na wo ho antowo a ko hu doctor cough syrup sadia miri di ho dance ye die masum se FDA surgery in Kratum, Ajatum say, yeah. Rose, a fracture video man, maybe Sasa, I have run on assistant. Bra, Uswa Bremo, Tanya Mankuni, a Kawari Ebre, will you wait, dear, so two and you had a pa. You did my chisun, Papa. I got 2 days, but no wedding yet, Russo. And G-Code relief tablets, even now on Towentem. What's me my wedding case? I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepper sono kokoko. Etimi a wangi tenkete. Uchimu yo dududu. Ana hunimu sonyusu ananso hunimasi. Cold relief. Ebe relief wo ama huwa towo ntemso. Cold relief. Semensiawa enkambetna oba we musa so moja mpako. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinco Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 389 66. Cold relief. A relief mentamso. Aya je kwa wanzo 1.9 ka safidie so mpesu yaso ti se dwumadie na yasi nkonwa ya de asumwei make us yes to me live we in Facebook page no Ajenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube Ajenkwa FM live Dr. George Akom Akra Watrasi Adiana Akra ma chibiem we yusumira mincha Ghana mana mincha Santimai mincha yenu enu no mo studio mini atene nkone Papa Jenny Boatin Reverend ni Kwentwi chairman of payment member chairman this year was a from place and the district capital Brobon so muti mebunu no okay ya mekobia omo ni di achiri pa okay ti yenso ya da omo ase wo de omo ye de aboaye ya de share wo nyina ya che omo se de bia ye bana ye to ba ye din komo kra nyanke ye nkasa na nke ko if say ensemo ya kan ebebre na yate my microphone minim how many times any papa have a cancer magum na the biano you discuss issues say we are discussing it on ideal situation as against realities so the more can in come be nya na nke enye but the wo ho a ye nka no and also so ne ye was ye because obi anim say IMF there fatasenka o mai bia akra ko but ubeko di ntina woko busatina nkoso wachira de how many times wako bank yakwaje bosia mimi ejuma ni busamia me ho say how many times ena mako akwaje bosia wo bank okay say woko abibi na ya na de woko woko je utimi kan pi say o de mi si kama ji dia suni but who say kusi we pia wi a na chese bibi ya de edinachi nti enema edi akire no
eno no na wonye ya ebetimi am wakoda bia but ya na me ka say ideal situation as against realities eno na a separate discussion bia ye ewi ase na wo ho no bibia ni ho a fixed. It's very dynamic. And she say ya hihye ni nyina no enye se ne ya ka no asa na beye nti wo ko wani niam bebre besesa e wo kwan so eno nti economics ni basic foundation is all things being equal. And this say no ni hodia anenke ka se wo ya ye we nanke ya wie eno nti na da bia no niam aye nyina yetime sesa no oman bia mo niam mo ye no kese no amanyo edi animu kan sene se wo man be pagya no wo ye de ya wontimi nye natena nko kan Libya asem onkonko he the history of Libya how our lay on foundation ma sa na me bia wo mutimi ye kra no mani obi aka no last week me bawa man yesa de bia abato bata hu bia no ne ye den especially when enipa no moto aba no nti ne ma sese ne ye bia ye koto aba e begina we so ato okay senti me bana me ko to the Aristotle kan no de bia me ne be yadwen was it to have a perfect democratic society. You need to educate the people to rule and be ruled. Okay. And say democracy, we need the bape. Also, Pequan or Befasu or Manfo no Betiase. Sometimes, because the leadership does not exist in isolation, Yanni Binum Pese or many argument. Once a name more kind in Yano. A Nipan a year near more kind in Yano, you be a. Okay. And you be an air, ye. Until William Penn Catcher will say, if men be good, government cannot be bad. They are what? Okay. Wa kra ofa wan kra nkre wo mo mpotemu a mutimitiku mo ho amba ko ne yese do di ani mun kra diska no okay wadi ko na IMF de wo hwese ne abako samtie ene Ghana ekwan a yafa so yakọ ha enye 2015 eba ene ekoye ade a be ya amanyo sem se IMF no do ha waba yemfa nkrofo adwuma mu a na bebre kra nim se IMF bi wo ho okay because we hear records wa since 17th May 1966 and I call your first IMF. We hear the trend here, even a Fibia near Sakoji, the arrangement, your friend standby arrangement. I know most of the times they first a bit me enhance your pro policies. And I TC more quite any mafia, a core extended credit facility, and no the Equadia. Now your balance of payment, you see, the boy man who brana take off from the intimate way, no. No de bia ya twemu kakra ayede amo nti enya de se first time a ye ko honi ne ne mani bia me ka ho azam ye gina so de ko no we had the last one I call ya conditions ya ye gina so e ma ye ko ne ba kon ye high salaries adwumafu akatua na abusu a ye se ye do so sene sika yenya that time almost about 56 point something% and we mine sika ye kurakura nyina ye ditua adwumafu omo ko pension card e friend compensation and this ugigi usika nyina na so ha mu nchiche mu aduenu mu nsia wo de tua adwumayefo ka wawie no afi na ka bia wo so da wani mu bia ye sha ase boro ya wodi bi kwa akotua nti wo de ya de be ka wonse be kasa e be kitikiti nti e kitikiti a na enso a na pese wo ye adwuma kase e himfa na do ani be de e be kire difference e wo bibi man any developed countries in here wealth creation. Wealth creation is a bit menyes a certain uncle ways and a katua sonwa menyesho so betiesi bank cross wo kopebusia na o person akatua nso sonwa ono so fa baabi no also we na family e wo send you spending sika because my catcher countless times said the Charles Jeffrey kind was say it's not your salary that will make you rich but your spending habit ye niema ya ye no a ye da form da free independence time ye hwe ase no yinyakura ntimi nsore ye ene ye sore nso aye ntimi nsore ye mu efiri se enema ye betima me asore no ya dwen ko ho ndin se osaje for Dr. Kwame Nkrumah o ka say too many to be done too little than such things to be done na che se enema ye wo ye nim ne ye dey edoso media sometimes me discusses our discussion on part say population increase na nipa no awodo mo be ka population no mo nye productive wa ube huna mane said the bia na me ka kire no ube hene nipa kakra be makotena baabi no ma ya na hwa yekwadwu krum ntina nkokrum ebi so anesika yenye from ho anka omso so de bebo wo man no bibi ye no ebi kura mfiri ho ma so be kakra de kanea ekoho also yi kwan ekoho okay
enti ɛyɛ two sides of the same coin enti tembia wo man bia no nipa ewu mu na create wealth no enti sɛ onye nipa wo mu a wo adwuma a wo yɛ enti mi mfasika maban ho companies ya yetintim entimi mesika no enoso a ɛda bia sika no nya dɛ enso but in other case no so we share economic sustainability say economy ya budget se bia fi sika se ne yepesi yenya nti yensaka we ne de beye na da bia no budget ne run a deficit enya na no fiscal responsibility act ye say ye hwesi sika ye need interest of about 5% of the GDP ɛda bia we otimi ko 15 kra okay ni nyina agina se sika yetiatia ye no yesusu si yensa beka ne yensa anya dai anka sika na ye vicious cycle si yensa ka wi a unkwa bontin enkogi bi but utiatia fie die ya anya dai anso ena wo susu ni ba bia wo be ko efiri se wo se otu adwuma efo ka although some of these monies ni nya na de tua but na no ye a na me ka kire we se amaf ni yensa nkan se busumi bia ye tua nkrofo ka yeah enti no kire se baby o se ye yiri ye hu ene se ye betina fie ni ye ya nkasa ye hu aduro ni ye gyae se mentua metua we se ntua we se me ba me ma wuntua no ni ade no eno na edi ewu firi se ya ma politics no edi kan eja development ya ye de ye pe ena tambia no bia fi se hia no nti ohia wo hode ya na me ye hwia enye ye saa na am ye tutu ahye dum ni adan ya da bia me no kasa yi sika bia ye be kasa ye to no ye nsanye de enka ye gigi sika ni nyina awie na se ye dia na se wo pe kwan a wo pe other development ya wo nsanye de enka eno nti na ya na ya sa dimri ka krikri ni atiesi so na no na me hwe history ni ade ade hwe bibima ya almost about 26 countries na zabre wo mo bwan mafupuno enye Ghana nkwa die ntia edenti na da bia se de na papa jenim ebusa mo se die nti na mokobo sa apono no efise wontimi nya nhihye ya ebetimi ama na ayedai aye na nhihye ye no nsusu no wo part ya ye nyina ye wo mu bi because sika bia ye tietia wo fa bi ese wo de awasa osire mu no ba na fall short of the revenue anase bia project bia nkifisa ban no e de koya anka beboa no wo wafa ho sika di ba wi na wasa akugina tire kasa na se sika nsusu nkrofo fa wo mo ne nkrofo na se di wo etine da bia na makachi osese kukuru ni jaya keka no be dai ebejai ndu fi se amafu aye ka ho asemi se Ghana fu e wo ha yesi esikafu wo bia ma ye bosia kakra nka ye nyana ka bebusu am yetimi kura nyanka bia nsi ho se de ya na meta ka de meta tu Ghana fo se Israel fo de o mu ye diaspora bond wa o mu din o man si wo senkete no ye no nyasa ahofama no odo se ye be ya eno ne bitimi aboa se obi aya na dwen se aban no so ye no a yentimi nya kwanya enkoso mu mu fi se bia o mu enye sika die nti bia yeso ye nye ye chefa no ane o mu be ye ne saa adidi na wa wote from da bia wo besu saa eno nti na ya ne ye stress nka ye no a ye dida no ye ya ye nso so ye wa chefa wa mamu no ye bedwene o manfo ho ahu sampa o man no ye kwa ho hihie mu na che IMF ho nsensem ba bia da bia no hwe problem a ye de kwa is the same. Last time media was say ye take ko so num ne ada export we de kono eno ka ho bi ye nka ne asa tab na atete apansam no eno no ka ho bi ene ye de ko amefo sisi ka ne gina so nkwala no a ye so mo ko school a e bia inu so mo ye daachi no thankfully amefo mo ka say ye review policy na mo ka ho asem no enye necessary say bia aban ni nyaye o was say is wrongly targeted ni say the learning outcomes ye bo ho ka no was say nya value for money ye ndimi investika nkushim bra ombe say wie no masa ba ye toson eno no ka che is wrongly targeted because ombe wie no the expected say ko mo wie no mo susu betima ye kai bi omo wie no niema bi entimi ye nya sika ne da bia no bia nkwala ne bi wie omo ntimi nyansa no dwuma omo ne nam a asa ba ya ba ne bedi no so this ka ko share investment num na wo be wie na dua na fa so bia amaso a ye wrongly targeted eno ntin wo hye say si ye be ye kura o so mo baba na so etima man romantic kosro but the learning outcome niema e bi firi mo ba nkwala no betimi di bia be chichire o man eno so ho asem ye dai etisen wo human capital say eno na betima boa mo ma bia di ba se ono no ayamafu ono no sikaku batan a wo hoi ono no so wo ho mfaso say ebi ha akwaji a ebi okra o mo nyu interest bia but wo mo akeka bom se ne ahokire ba wo be expecting say nka wo baji bi kwa nka wo nye de wo ma hobi me na na tena ngo ka jere say wo de be ma
but bank say wo kwaji loan a sen ko bia nsi ho bia nka bank na guo ye beje ye na nko bia nsi nka bank na nka de nka gu enti wo beje ko na wo nhihye ya wo koye ye no wa anye ni ya da bia wo besa ye de aba enti this time no say de bia mpanimfo se kwase de aye ntia so mpire no eno ne ye hwese de abayi a fi se bia ye nsa kanti bia ye bo ye ho samrane no ye ntimi nko biem no ene se ye de be hihye ba bi betimi di sika sa ba na dog ye register be nsa na de untu tena ho na sa ye biem dia se min kan I've tough last time making. Also, you need to learn and relearn. Okay. And it's a when she had the annex a shan and wash that say, oh, say that here. But partly, Sabia Ban so ye she will fee. Said they na ye per se ye bequem for consistent finance minister, no stress. Kayemwa, Nanka ye ya controlling Kokrawa. Yen kum ye kum. Yen tree be a ye live in Nanki in ya hokon. Okay. A man of Bebata, who to be a fee a bani to more thing. But may catch you say in the economists, no. And in economics, no, our needs are heterogeneous, the same as our contribution, because they say, "Oh, we are say, oh, to meet ya, ne be a ban no anko IMF, na be a ban ho hare no, no to me fan kwalado do adwuma, be na wonu yakura ye de akomubi, be na obentin ba de akomubi, na onu so nye sika ne bia, onu so de aba be hwe nkrofo, but de bia no, esensa manyo bata ho nti, ye benya kwan bia keka, o mamuntua ne ya anka so aboye ho samra na ma yentua enti tru time bia ban ni option bia me ka say 2015 time aye be ko former president Mahama obeka say enye ni trim na edin enye ayi ni wo say nipa wo beje woto na emum be bia be du anye to amfa nje kiro ma no enye dey enye yie emia bebre no a omutua to ni nyina nim say omutua omubenya ho emfaso sometimes in our lives we need to make sacrifices. Send ye can ye to a schedule and cow papa no mutia same ye and sa can ye say no buy our for people say o cobrichri. Some people sacrifice their lives somewhere and almost to me chiri o mine. Now how ye be sacrifice no will be so sacrifice no be tetu no di or the pania water and all the man kakra so nego no di pania nti e mane ma da na da ni fefe enti ni nyina ye niam that the Americans say we are doing this discussion out of realities because you maybe a problem na nkasa ye dey ewo ye nyina ye kase ye be ye including the political apparatchiks and all the leaders no ka ho bia ye betimi asia no and this idea de bia no ye beka sa wo ha wo ye nko e be duru me bi na sika sa say we need him say but e wi ase no so ye ku anim external factors and exogenous factors and also so e wade etimi play part e wo bibia ye say na no say me hwe budget ya ye unimi say budget no ye debt nko de na ba ka ho for about 97 billion no depreciation of the city I no say nyi busia na ba no ko na nka ho ba sika na take off we no asa ba be ka wo ka entitam bia no say o oman na one two boasi na wanya won hihye yi a eno na be mu adimrika ye a lot of natural resources ye de bia ye kan ye kwan ba ni ye fa so ye nya bibi ye de efrim wonu nimde kura wo de be ye wunim enti de pia no maka say Singapore omo kono na no say na patrons no number wo kan papa wo he ni video no ba papa bi kura so de bi ba say all these countries were borrowing during some times omunya no mo bo musia ba mo bo musia no mo hu say de bi ye nya we because we be anim production na ye de bi akoton don't forget say in globalization we dey ya obi be here obi mu na o man bia nso so na hoden sisi abe no wo kasa bia resources bi wo ha wo ni bi gise okope bi ba so is hand in hand kind of governance ya o man bia here obi mu a but wo so wa hoden a wo ne de wo say wo be ye ne yie na wa add value na wo so watimi de akoton but o ba bi say ye ne de pa ne de he ne de say bebre your agriculture, the Biame cultural say even research shows say is one of the most lucrative investment sectors. And no no say what we need sheho. Na Israel na no papa bi hia no ka ho asem na me say why agree cocoa penin wako pension me bua. Time na mu say how we wo. Sometimes say we a leader now we the fee. Enema e wo because we feel say bibia ye normal. But ube wi no be fee no na be say but sometimes na it too late. Into person we kire me say models wo wiase ebinim ne chichiro man no mpanimfo ni mu ana but ye be ye de biba ni bo ho cross ye mia ye ho kakra ho kire kakra ho na ye trust ye be ku ye ho kakra ya obi be ba be si akire se wo ho kire kra ye de aba
eno nti na maka kyerɛ sɛ abato bata bibi ho a ɛdin Rwanda wo mo ananya akomachi pini sɛ wo mo bɛma papa na trans wo ho nya kronkron na no videos e ba bonde o se ho nsɛm wo kra wo ntimi mafidie so meka sɛ de yɛbɛtra yɛ tu futuro gu nkrofo ani ni nyina kan governance no ho ma yɛ nsɛ nkrofo akoma na o mo adwene na dog wo baba bɛka o ba dieta kra wo yim jo amwa meka sɛ na ka yɛ na de to exactly nti the American say ono e ba say no some of the decisions and information about bontin cross saying nkrofo akoma e man ya bi say speculation say ya de a dangerous part tamwa covid by speculation kwa Ghana ya hawi metima ka say be carry about 10% of our problem because tamwe buy ye nkrofo say Ghana ya be kwan mafuma ye kono investors nyina sure ndi wo invest ka nyede emma that time the internal finance minister de bia o say ye nkono say ona na sika no obo ho bai onim say na nkiye nko but ekire ya nkrofo ye say oh Ghana ye ni kapre no ye be kwan mafu afi mu hye kutupa ye nkono o muti saa no bia be yi ni sika na twiri no ma no esenke aji bum ti saa time obi sika da ha wato bond bi kra na yem ye de ehyehye no enti yenso so no America sensem a ye ka no Rwanda dana baba wa no ba e ka kire mu place ensem o koso no ye mo kwan no meka nka meka se Ghana ye heavy but enyu bia ne ma no kokasa wa fidie so kotum futuro gu nkrofo ani eti dog meka se oba mu obi akono kotum futuro di e ma onkonkoto be tena simple pe be na tena so hunti aduana de America nyina ne se ye nkoho bi mu a eye me ena wo ene aban enhihye ya wode beba nansa abai kura the policies be brave by home protective policies ya wo hwese and expenditure wo bete so menuan go ha mo akatu ya teso ye but say ye de tunsen ye ni nesika ye tietia no tikofom se si so expenditure no mene no pagya no kotena wiemu a wo ye de ya wo besa akọ enu ndina nansa akwanya ba bia me ka kire ye say sika no ye nya ne yemfa nche investment sectors most of the sky ye de bani na goes into consumption ye kwa ma yaje ye de tuaka tena nkwaje ono so ne service sector no wo no emfasi kama wo so wo kira de boa development but directly emfasi ka bia ansa ma mekane ye wo no ho enti se ya hwene ye na investments ahodo aye no aduane yese de bia no uyi kwan na se wa anyi levy wo so a ekwan na da ho o mu se nkofo de niema be fa so abeton ama na kwan no kwa so wa anyi levy kwa se de o kan ente ntu be sa kwa no foforo exactly ye how no so because no say na me nam kwan bi so a me ba na me hwe kwan ye ni mfie base enso ezo asa tutu we mu nyina issues wa ye hwe ni ntina me ka che China or say they have moved away from what they say speed to quality but say wuti wa na say ye nyane nkakra na yemfasi kan hye kwan we mu na ncha ayifo so so pebi enti yemfa bi hura ni yemfa bi hura ni na ni nyina tutu enti ya ha no de so but ye betimi ya je say ye putu measures ya ye betimi anya sectors ya edisika eni nhihye ya ye beye especially corruption nom ne ade corruption nom ne ade no nyina no gina say ebi esika nka be ko ba bi nkrofo but ni nyina no so depend activities na most of activities na consume sika ni nyina political activities na ye elections say we hu ye be sa elections we be hu ni be free mu aba enti da bia wan fa nkonso a obi so won to aba ma na no ye ko ye ya ebi se wa mem sika mentu won fa kronko sika no he enti ehia konfo ni ehia konfo ehia yafo Dr. George Akomna wate ne nkan no nana yɛnhwɛ simanso ntɛm na awofoɔ nom ne ahwɛfoɔ bi nom a ɔnom kyerɛ sɛ ɔmo yɛ agyidifoɔ ɔmo yɛ nyamesomfoɔ kyerɛ sɛ nwoma bi aba nkɔdaa kenkan wɔ sukuu mu primary 4 stage 4 so a sɛdeɛ bɛka no biara na nwoma no asɛ nsɛm a ɛreka no ɛmmoa nkɔdaa no ɛmmoa ɔmo gyidie nwoma no bi kyerɛ sɛ Krisosum ba ye amaya ya akwadwofoɔ papa Krisosum di ehu ani suro bi aba be hye mu Krisosum no enkyerɛ creativity critical thinking ene de kika ka ho a ya kyerɛkyerɛfoɔ meetings ene ya be wone waawofo a one raises our concern say a gent na nakakura wo gisa ngoma no etumu say yempe ngoma no na yemo say die esi etera nkasa ni din no na yehu ngoma awofo yi wo mo ka ho asem say wo mo nim die nti a naka agisa ngoma no e de atumu we was
book no na open history book of basic for school anyway Francis Benjamin Apia book be book no history of Ghana for basic 4 schools learners book 4 publication publishers from excellence publications mona enjoy na edwana ba me na wasa na me ko wasa no sutiawa ya beta kan bro fi say I'll prick emotions na edwana ba naka no National Council for Curriculum Assessment moye one of the agencies under Ministry of Education omone boama nkrata ye didi dwuma de ekire nkwara de akekere for kan o basic schools o Ghana no dodo no ano omo na ahweso SHS nyina kan ho de nwera bananse na saa asemu ebeto bia se eye excellence publication for enwoma omato di the history a friend is saying history of Ghana for basic schools na omo ke kanu akuduru baby a omo kan sembi fa Kristo sonwa anya mpanifo ni bibreda saa krata tworo ne ade abemu a ekuwie se naka ye National Council for Curriculum and Assessment no omo order the agency and our publication no say omunyi books ni nyina idwaso Ghana school biemu ene idwaso se ne mbe yankofo nkoto ntimi no ka say book no de efri ho na dena ba yemra ensemo a book no eka ye ntia ama ebinu susu se entwe yi book no memene na nya adwene e wo kwa bibiri so na niemene na nya adwene se o kan se Kristo sum na ama Kristo sum na ama baby na kan pese book ni kan se Ghana fo binum nya atwen ana ama ase Kristo sum drama on my way baby make us me prick emotions no the book refer the Bible no enipa ni bi se nyomu si bi kirem ene nya atwen a ewu nipa ni bebre mu omunya baby amfa ngro no mo dia ko wura nsori bi mu no manya baby the pulpit eduna ba na Ghana wusia utisi kromu a utu na be 100 meters bia obi gina ho kura microphone all in the name of bibi di Kristo so eduna ba ye kama Ghana for dodo na aso entene se sankofo no muhom no dodo no akoka wo mo asem enyi obi di Kristo asem no mo koka ye hunu sa de ne ye nhyade nso pa eduna ba me ka de we nam ka asem me preke emotions no sankofo no mo jejira monten kasa ebi kwa no wasi dan nipa gum sankofo no bebre no aka wo mo asem a enye de ye fra ni Kristo no nasem disa wo ko tro book na unim de ananse de unim no se saa de na ma obi aye edi kan akwadworo ama ye bote de fra ni timidity ama edi ohia ama fe kura de ye nwene biemu a na nya no kure efisɛ na ba saa Kristo sum no mo ka no ne fapem eyi bi a otwen Kristo sum no ne fapem obi a wo ye adwuma efisɛ wo fa Genesis copy Revelation na obi a ye obi a wo ye adwumaden untimi kan jemsa na Moses nya adwumaden Abraham no mo nya adwuma untimi nka but ne ya hafu asofo no 80% nya adwuma baby e ba bewie ne se ye di nya atwoma ne na me Matias eduna ba nyatwom ene no kura yem pekenti yamana yese ase group baby kura na ase nyankopon kura woni ho ma de ntira me kasa ma me hwa de bi ene so do no aye kro no baby akoko gina nyina yesika eno ko a Ghana ni bia mpesa no kura wo yati titiri no wo mo ye fro mo asofo no dodo no a eno kura eduna ba nti akwa yese ene asore no bra betra ho wukua bra kwasiada bra dwoada bra brada bra ayi ya wada ka ho efiada betra ha memenda bra kwasiada sa bra
and root is how you will be a what you want here, your friend, who appreciation of the Ecosia. Any part de be a dance when you go for the Maya. De be a what you already them with the end of man over the way. Only be. In just all your quite for. Sign out the farm. I don't know more penny cultural say book. Now so young and Yamana Bassa. A down one our pie. Abobia. A dinner. One more would be a nim penny for a dear nim. Ye or mona ye and so for no mono. Or Mama Christo sonum nimini no air dane. Dania Quaquay said, the entire class or winning I never is canty. Okay. If we said about no more year, and some can be for innovation, creativity, idea dim punt you about brain ni pabebrino, or monye. Nina Quay, do it to your tight. No Osika, young fanny for dear chairman. New Osika, your family leader, the Osika, yan elder, the Osika, yan deacon, New Osika, Tikisika, the new sir, what people say. A told me you will say, yan a Bible on a chair and say, it may be welcome. Ya Yako baby the heaven. A dinner bar, this is a washer no ma, Christos soon of Fapim, and there was Sibroni or the Bible bray, and no my war Bible, send ye a kaya church room, and you woo in and you who know. Nay, I will say. Sumu na da ni mu. Okay. Ne mu madwana ba nya na da kristo sumu nya na da da. Ne mu nipa no ye di akire no a ye preachi ye kansam ne mu ba bi ya hoden wa ye sika. So ba we so fu bi ani abre yi ne tire gu ho no asoro pulpit so a na emra obeka sika sem. Wo chewa mo hu se sika so botum nyina wa anyi ama wo ba wi aso wo pa wo ne nipa bonefo. Etusi fo wonya wofo na wo kasa nsem ya adwen. Edwana ba me no ya adwene okay kwan baako so ba kwan baako so me no ya adwene na me chiu mu se nya atwom ye nyai okay Ghana a Christopher no bi me minimum se dodo na ne kwan so minimum se bebre nya Christopher if oh ya adwene ba no kra na mka se me kwa me no ya adwene Ghana ye pe eson worship eson service but the fundamentals of our religion no a me de bia men ka say religion ya abrabo Christopher no bebre ni nim if we say ni odi na nimu no ema anu hunu ne tie enti ya adwene na kwakosi ba bi so ama emre ba say edwe na ba ya de enye ada na edwe na ba ye ni elda mo de mo nkura bible mo be preach ya hip hop bo be ba hwe edwe na ba ye ni edikamfo a e kan se ka anye enu mo tete kam oh yeah ye ni nkofo mo gina pulpit so mo kan se watch kra wo ba yeah and what are they? You don't confirm cast spray crying. Me am sorry, not TV cry morning. TV, oh, now master them, best body, oh, sorry them. Now you said TV was sorry, now you decay was sorry anymore. You do decay and food. TV is sorry them, baby. Now, yes, Bibini, overcome and you're opening the Duman oil, moon friend, Bibi, young to the food, but and may you ne nipa no bebre ni adwuma eni egunyuma edisi asore dan because one ehia ye nti yanyere na ye kekere o ma ne ni emfa esum emetekere enoma nsai noma cause esum yankopon de wote ne ba bi ne ye nya atwe bebre ye edwena ba nti say am pass heaven e wo ha Ghana fu ya obi ankobi elder akra ye nti we Ghana ni de wonko heaven ne me dase me de titi anameka enwoma na obi atwere but they will cancel out me ma enwoma e ba out kwan benso na fire e ba out one no ni patre na na debate joy online no mo e kan FM program bi na no mo ye ndi ba ko kire se nka yi na ba ho ndie is good say nkola na be debate on enoma bi a enye e wo ho one Mr. K referee ni full name and one say Mr. Deputy this thing for spokesperson for this thing no there be me referee the mekaya meka opoku ya opoku mensa also chair say eno nka ho name mistakenly ena ebia ebepie nti omo ayi ene mate ananso kwa se naka so omo withdraw ayi no efio so ena ba kon so ebe debate Mr. Antin so be debate bibi efa ho kakra ni tia wa meka ne se
in bibia will be whether personal, society or mistakes were everywhere. Okay. Say your personal, your mistakes also. Sana society, everything mistakes will be. Okay. The thing according to our religion, baby ka krabi any kramwai, baby ka krabi no say Christian missionary activities or say negative effects of Christian missionary activities. Negative effects. And no man sebe enye wo tete missionary for no I inform de nyam sem ene yi buy no. Name walking kan yi na wo mu de say religion. To me, points no makoma no can Christianity, but baby was say religion. Okay, religion. Religion alone does not can't Christosum. You can religion. Just say or some any baby any pebi j ni pebi nyamidi and also dear debia yen in Yankupon or some no. But Christianity is built on Christ. So say you can Christosum say no maybe any Christosum ye idea. And ka yenye say and no bia any Christo you know den ebo Christianity is built on Christ. Christo ni su ene ne ban ene na de yo ene ye di so said ye be ye bra ebeko yi mi wie we tie 1 or see religion is a major cause of physical conflicts and doctrinal disputes in Ghana and the world as a whole. Number 1, or see Christianity has led to an increase in poverty. There's a direct link between religion and laziness, which contributes to poverty in Ghana and Africa as a whole. Religion makes people lackadaisical in their attitude towards finding practical ways to improve their undesirable living condition. 3, some religious doctrines brought by missionaries create a sense of fear or timidity in their adherents. Religion creates an avenue for many tricksters or charlatans to parade as men of God to fleece the poor of their mega resource. Most religious groups discriminate against women in so many ways. Many politicians in Ghana use religion as a vehicle to cause disaffection among people in a bid to advance their political interests. Last one. Religion in Ghana does not encourage creativity, invention, or critical thinking because it's conservative or static nature. Maybe utie points here, okay, Christianity kakra, no okay religion kakra. But most of the points no highlight on religion, not Christianity. Medin kaka Christianity is built on Christ. Book na you know. 1, so we wenu bia. Nipe bia no nenso bata ho. Okay. Enti oka no me bia ebinom ekoye wom say is not consumable for the children. Enti na kaso omye den enyi emfiri honum. Honum de ye om problem say ya de no ba ekra ne age. But in reality no say omo eka enye denya enomo omo ka no individuals bi ni no mebu ho a enko yie ma binom nya perception bi ewo religion bi ho say negative things bi wo bi ho once you want positive things wo no ma bibiri ayeye ho sanso na in every bit of rumor there's an iota of what truth. Papa doctrinal system ya na wo ka ho asemi ye wo hai na me de afro ai esubo ye mfato ho say obi say gise du ko gina Jordan mu na wo no obekọ heaven na obi nyankwagie obi so obi say me fa bonsu akwa nyi zoom na me sa de pete so a wo so enu kra ma edu ba bia adwini hey hu ba bia o de ko eni de esi true entina make say in entina de omo kan no say eye time say ye could true individual not ye basic ye explanation on Christianity. Okay. No more religion individual obia sebe obi believe say there's only one God. Yeah. If you believe in so many gods ni nyina obi de ensuo obi de ye na Christianity de na de in Christ centered on but utie doctrines ni debatable and no ma bebre omu nipa bi ewure mu a there's a positive so many positive things in the normal or my day akano to me I ma enoma bi
te said the woken any no more baby on more you bet me ye be the Ephraim ama binum perception say yem fancy religion no Christianity as a whole say obi bet me the doctrine bia ko wuremu a na ma nipa bi adwene sebi edu ba bi kro obi say yen hye mpaboa obi si dua ye sei ni nyina ye ne believe a odi a hye ade bi mu a negatively it me impact ewo nipa bi enom adium so once ya positive side there are so many negative sides okay wo komu true a obehu say ya twi no ma bi free mu a ewo de omo aka no a ebeboa am yenya positive movement because there are so many things here people are doing basing it on religion. I'm not basing on Christianity. Religion a twi ni pa bi ade yo den e sign they said they no be ko bit me akotra baby a whole week or 1 month wa bra juma kra onye den onko now will it affect you positively or negatively? Affect you negatively. Good. Akwa? Yo, generally, say mama 3 dimensions by governance and also effect. All these are some of the exogenous factors in an American. One, say politics. 2, religion, and chieftaincy. These 3 dimensions, it will affect on every government here. It will be okay. Religion, partly, there was way. Politics, it will play. Politics as politics, will be any partisan politics. And I am a person and a chieftaincy in social because it be our influential effect. Or might be a teacher. Now, maybe not a article say teaching 10 commandments in schools is better than teaching me. Not be intimacy. These were some of the issues when I make once a month. Because for religion, said the Kama say is opium of the masses. And now be our baby and the GDC fire day. And the ensure new universally accepted religion say down there, this is a young will be anye. And the crana may research, you say, who say, obviously, I may go cry a certain percentage you cry and you say, I may be cry a day. Baby, a year one of it, Finland cracker. And the relationship between religion and development, Untimin, said, dear, oh, soon Yamia now be ye, and I want soon Yamia be because you are Maya, soon Yamama. And one mind is almost my bosom moments. And to win says the high I've been a baby. But aspect a woman in a say, Krakunkunwa, a binum jidis, a Bible, no see binum religion. Who's all Bagana cry about 3 religions, or major one, Mamma Fair, you need to go cultural state, traditional Christian and then Islamic. And the announcement that dominated our Ghana. And to be our sending a coin of Befaso and Yaminwa, you never see a sum or Faso yade echo. Na aspect ya the Biana said, ye no yard be caution is because Ghana no Christians the dominating tea. We can't religion be a no be Christianity. Okay. And these are dispute between the airbow. Okay. But it's about faith. You be a GDO, even within the Christianity, the Crobia was a different. This mission, Papua, this mission, baby cry, Cassie and Twaba. And I make me minimum baby or send us solid. Oh, your bar, Toma dear la lie. You will be crying, will be a new Mujana. I be so ya new Muja. And to me, my way no and directed. The was a ye, I saw my and you can make catchers and someone yet tin. When Nipa and someone yet in the directed ye. It is someone is what Ghana and ya do one why how ya been muno, yet in sim influence ye. If you cry by catching someone who to a crowd, woman who cry no one. And tea, baby, or no hamano. I say, ye near my ye na ye. They are not in Uncle Oken. Self-achievement as against salvation. Okay. And nothing I might be brain per se. Yes. Self-achievement as against what? Salvation. Say will be a fee say, and they are would you cry or person say be our back heavy. And to Nama and Crofwa be a cohon because we'll be a pisica. And the idea the basic foundation, ye genus Maya call a be a would hono, and no ya a day a and Tiabasa say, yes, if he had now been yes, can be a so what
Omu free train sika nso ma da. Aha na ba binya visa. Nso sa na ibi kura no kokoko bakura nso a unko ba bia free say wo bewu. Unko ba bia free say unya sika ni nyina awi a wo se enkyene wo yira ne da ye mfa nye dai anya hwe. Enti say wo se wo de awugidie ni enu nti ye se nkoye adwuma tena ho bompa ya na mana beto a ene bie ntobiem mana bie ni hobiem. The economic side anu wo he no ne se nkrofo agya wo mu bre na nke bi kura nko mu koye adwuma a bia nko bi nye sika kro no a wo mu se wo mu kotena ho a twanya ma ya bompa ya ma bia be gu wo mu nkete so no ka firi ho ena ebi won so a perception men kan say misconception mami nyusu anu mum anu nti ebi ya locked in ye free be locked in me say bompa ye mampa ba say wo be ba be ka chem se ye nko be menko me kram ne nyankopon atonchia se akoma mete na me ka kirete na nkoma bona mane se ya manwe se onyankopon se wo ho na so betena ho amobi ekumbra me nya ebone a na wusu ni ho me ne nyame atonchia serious challenge me nkobusum bia ho me nkoba bia me gidi a me wo se nyankopon no a ye se wo boye ho ba ho me wi ase eboni pa ho ba me ye je nkwa no me yakomo be ka kire me se fansu we kura kan wo we de na bia we na beje wo nkwa me nye okay. If you say free, ye be a cotton, sort of ye woo. So yari yes, ye come ya bompires wako ubi abe wood ye, but Mujidia won't say, one casan ye so crow ye bon in a day, a woo. And to the tea ne, and Grofo brings who go on is a bonia ye mountain, yan you office and who effect, and a man Grofo could go. And then a musika we ye juma and ye no, and untia. Because what could do bonnet when you be racoda? Wako die we wie obi ade we dia dance kunum 10 commandments na kanya me a se bia ye fa Christopher dia e na wo ba muslimim so wo sa gidie we menye sure say religion bi be kwatia sa 10 commandments da even abosumsumfo kro mo gi we di mokro no eniawu modaman enti so wo ye sa ne ma we ne tia wa wo be sa kwaso dem akotena ho say wo yare tie mo mpa ye ma wo e ho ye sumo ye ko tuntum nyame na yako yisika di bia buanya me adwuma nti yako ne yisika asofo no mji say tight no na de de amoka wanze wo mu nkohia nyame wo ba bia mfa nkoma wo mu that was mu fa bi mu na madokro dem na aduane kura na no mde kobate ne no e bi kura obi a nkofum nti wo kona ye nisika na bia ye bia koto ban ne ye bo a ye si dan bi ne ye ya ense hwe but ya ye ne sama ehu abegura ye mu ene ye friend locked in uko ya na abo wo maame bayi nti uko akokun maame wo be boba ye no anze bia na maame te ho nti mi de minim se the foundation a ye gira so a e ma ye sa na ma ni nyina ye nso so bone a ye wo akokun obi di akwaji sika ene nyame twe waso a se wo so be kwa me akose ye mompa ye na ate ho enu nti na me da bia maka kire nkrofo se niema bia bible no a ye gidie no wo mu no meme ye kristo ni nti no eniema a waka kire me se modwaman eniawu mokro no emfo obi yire enyesei no menye ne makoho me maka chonse womba na mawu a obi ansu mukosi mi amu medidi enya boni na ekumi me ma boni nkume se boni na nkekum nipa de anka mengu menye perfect se me ye but de minim se ye foundation se ye boni no de menye okay and de na de ye kan ababu kum nya me ayadom o ma twere krata se yen withdraw okay woman so ya mo veti in tem ansa ebi anu ma fa kwani so mo de aba ya yen veti because nema nkwala ni isu anu ene na info mo daachi abrabra wo mo be dai o mo bebo enti we mam me halabalu se e bia se ni se okay du bia no so nkwala tete no obi a wo chefa wo enya sore nko ene de tete nipa because nkwala no mo nkwaso ene nkom so be hu na mane enti ne wo agencies of change aka ne na hemfo mu ahima na nsori ya ye kan wo mu bi community no so wo bi parents wo bi ene obi akora mfa ne ba ho enti wo ye no aginsem mu wi a afi na mo sa de akwhya sofo se asorifo na ama ni person okay wo hwe percentage of Christianity e wo Ghana ha kan se ye beda sori kora se corruption kora ye dey because ewura ye mu emu nipa ni kwa ene na ya na me ka cho se wo boko bo nsem jim ya hwa se be nya ofrefo ba kopa ene de mo bo ye pa dan so mo fa eje ye be ba se wudi ade ba bia wo ka se free da yenko yenim hello hello biwa hello
aba na be de mpa nchi ama santo ga de kisi na abo ba chamfo ena de hisense jandaman mama I de ko 2020 o de la ya tia be ba che udi ba bi akasa fi wadaroma ni aba ma bia na ba me ma mo ni edwuma oba pa me do so abo essence ni aba ma edua na be sana ye papa ne ka no sisi Ghana nkola na mo ku school sisi o ma sa be bed ewo Ghana no aka ni fidi juma na juma ensanu juma aye pie prise ye wa Alan kojo tamatin beba no be wo fidi juma na ensanu juma mana koso man kola nso enye bia ye ma ba na no mu su se me de na kola na ko school na o man pe ni bia ba ma akola na ko school pe no ehu mfaso yo nyina di bia ma Ghana nso ye ho to ye ma IMF no ye ja ko no yeza ya da se oba papa so di ba bi akasa fu adaroma arena ba mira arena ba mo aba so ewu juba pa o ye do asantuma wase na akwasi ewua FT Deveni akwaye ti arena ba pa me wura na mi chi wo nyamfo ala nkwa yiti maten 2025 president ona Ghana fu nyina so amanya do beto aba na arena mo wode dia na ya ntia pa so di ba bi akasa fu adaroma ye frame sa ko de mi do du jango ba o mi ra yenti o na memo abaso no panyi no ona ne de twetwen komo no akasa pa na be se de no se no wo yare a onko gie dru bia onye de wogi ne nyame di no en kura ese obi bia o wi asimu ha ogi nyankopon di na me yana emo ase nipa ni bi wa mo di wo mo ono o ye nipa but no de ne mo koto ne sofu bi zo ususu se te sofu na de o papa na se ebia o maami ana se ni kunukura ka se tituro me ibi no ma no enya de a wogi di ba sofu ka se na wa South Africa na ka sofu timi ma na sofu ne so le ma no mkoko rensin sai e de dream mra se ye ne hu se wo obi ni wo bompa ya yankopon ti obi ampa bonti ye nyi refri sofu na menchi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ona mo ya da se be ba che wudi ani ba bi akasa fu adaroma ya bi ana ba mira na ko ni me do bi na gini mira na menchi o mo na fo asiye atutu aja kama mtu tabela na yeye bado ndio kama ndio banka na jamani kama ndio ana kama ndio kwa kwa mchana pa o de de no ya ntia be ba che wudi ni ba bi akasa free wadaroma na yenko yanim me de ne fanya ntia de la ba mira wadaroma ayonya kitwa Junior Bawumia yentio maso anto komle konkwa mdi sino na bole no empenifo na mkasa yi yankofo nso mo pa de bia me ka se e number the kind of people I want to me ba o fidie so in fact ko so ana sa oni fudu na ne shamo on se me to ba ko kan asem bi se enye aso de mo nko a na yin kwada nye sa nka mo outside mo nko aso nko mo so ene se yesi to bayi oho nye aso de mo nko na akwa kwa onya entity o papa no wonim de at the end of the child no wonim because when na do mfani fi so enti me woni say ya actually o say komo asori dem say den you yenditi ya ma no say de be ya etine bi no we gina ho e because asumasi bendi o na ye ni manyam hye ama o ma menchia ye nwura say de kodon cancer aka Njuani Bawumia Dr. Bawumia oh ya da say producer say yemfa ofredwumadie no ensi aha nana na fo akasa yewura ye kode na adichai yes edona ba ye koi na me chagana fo na kakra me kan wa sorry na ho ne say edona ba yen sorry ne yehunu say ye agent of change tete atempon no yen san koso ye spiritual centered than say ya ye more as a social gatherings sorry ne say akoye wedding so no kwa say groupings ye twantoma hwana na ntoma efe ye am call for a church no be say no sometimes you may say right in a way I say ye wo na wanyini ye bo asu no worry no we now come every day heaven this is the kind of philosophy as a sorry no air representing which is not so
enti amasa de we enti nipa bebre the philosophers ne ko form your commentators omotete media social media platforms a enye Christosum de asi wo e kan sam fa ho no eni ane ye mu kwan let's change the narrative asofo no en kan sam a Christo di ma mo so mo nka okay na no be ma sa no ma na ye dwena sesa me da se ya gusafo nyina na ya ntina nko just nice yetiamo and I pay baby amobia elder papa Ghana for akaso yem be twa to an say charity begins at home okay ndi me ko okunu de no a obi atwira ode apie no a se yemma Christosum ede hini e fear Christianity no awofo no e ka ho asem ni ade no ene obi a oye bia onhwe se wo fie ho o Christianity ene o nyambe so mpa no ebeda ede wo fie ho akora no ko school mu a o what training no o de nyam so mpa o se train the child kira akora no kwan ya onfa so na wonyini a wan free ho to ma papa de wonu nyam so mpa na se kire yo sa wo kan akora idi waje anointing wo ya akora no ko school de asra no wo bo no ho man nyam so mpa no eno no eno nti na se wo ma Kristo ni fapem e wo fie ho enya anointing oil no mpatwa ase nti Kristo ye fapem e wo fie ho no dia bebi akora no be ko bia no Christosum no edi ni trim ne nkyerɛkyerɛ pa no a wo de atete no fie no okoji bi wo school ne se eno de no bobre obo begusa na wa kyerɛ no correcting bebi obeko bia no idi se buku mu de no kura nya yi a oni papa ne maame de no obegina so no de abono bra biblical principle no is based on Christianity okay elder kokweche ni mbwate na watene kan dog Ghana for akaso akra ye ko yes we dey menu aba kono maame correcting kan man ka se bia me yare na me nko bia wa anti submission ne papa se no se me yare a me nko ba bi no nyasa na me ka me se me nko gi bibi se bia chinchina makogye de papa se we mfa bibi mesra obi and also you're right me ne adwene na me ka no o se me yare nya that's not what I meant na mpeza me kire se me nko ye bibi a me kogye bibi abehye me dem se bia me de suma bi ana bibi abesi me dem nti very important see be some of these discussions ni nyina ye niema ye koso ya betima boa na nipa nso so ya te niema biase unze base ya dodo no ano te a se ne omo te no so wa nya nkyiremu a wan hwa we na omo kokan ma ha woni ade aye de aba and yen so ya ye te nsem a ye nto ye boa sansa na ya take decision on do de mama nchia ma de share sa wo such a fan prince biem se ma boa man ye se nyame aduma MPP ho Robinson such a fan prince why your fan constituency nyame aduma 16th June any baby nominations na makwa kofa form no bi na makogina ma de share nyame nchia so ti se mumu no so enche beba bonti imi ma de nyame nkwa na me yi obi aye eno kana ya me pese ya u contribute a na me di boni a wa frem sa ko obi aye wona wo ye bo a ma akwa de woti ha wo ye shared responsibility mamencha Miss Melody Ntiapa mecha na no pay mecha Ghana Communication Technology University adwumayefo ne adesuafo nyina enena ye professor fo a ye de na to Amsterdam as the vice chancellor ye university chancellor na ye graduation nti mi na me ye alumni and general secretary free here me konti omo fata so omo beba bi no we de mame papa ayi de lawyer say wo kuma wura so ne mame ene ne papa ene wo fa omo da form a memne dai omo ye omo yi nti kuma woni wura so ne mpotem omo tia omo me nkonko ja lawyer me chia na na chamfo kuma wura so hene na mpa na me chia pa one be masafo twurubwa